O folofa mawhaatalo whantu Samoa I lau mai moanga re nei fo I vaenga o le afi ina ua se folo ma le 5 minute. Ua te ai nei le itu la e whai le tautua wha ua lau Blue TV. Ia ai mai se fo I o le porokalame o le Tautai A'e mare manuia whaivaro tātou ua tiro. I le nei fo I aso lua I le anga le o le tu. Ia, se wale mawhai se lo kadilo waka kuia I lo fia le leva no nau e tā ia le wha. Ai le wake are wha li o kou ioe. O tau au mailo of se I whai atu nua. Malo le soifua manuia Samoa whaatalo whantu. Io tupu. Oe, ainga fo I o papa ma ainga na tawha I wha. Ia, mai lava I maunga te tele se ia o lava I le tinifu ma le lalo vao o Samoa. Fia le tau au na asiata ia o le kapiteni foi leo le tato au na manu malo I le asoranafi Super Bowl lua felua sumrefa the Casey's Kansas City ia male au lawi loa male au mataina le siambini wa faingo ina le matai ia e uia fo ina tele mai le tala ia te au fa mai o lea mali lia ia o tau loto mali lia ia o tau whingalo ia se io kamanga I fo I nge yaso io ka ko fa Amerika ia ka ko fa KC ia nga fa ia ka ko proklame awa e ma fa ia na fa li o Kansas City e ma fai vona fa li o the King's Council o ko aka uro ka mai o KC me o kula ngoloi ele ula ya se tasia ele ula ya se ya u le fatalo fatu sa mo folo fatu to una le asiata ya o se urupo o to te fia yai to te fa pele yai to te milimilia I le tilu taimi a ofo ino tau aia e le whaatanga tau aia lava e matua I sungu ia I maa ia se e mai fo I lunga o peau mangarungaru le ea ia awa fo I oe Samoa le hatu pele e whaingata lau mai moanga e whaingata fo I ia lau whanonga ina ia longo pui li I pea po a meo lo tutupu sa tutupu o le a tutupu ia I le aso ma le aso ia mai se lava I tonu se tātou tiru o Samoa o tau sila mai wa whaiva ese fo I lo pepele nei vaenga o le afiafi o ana nafi se fai sa ori se fai lau ka mai ori lea ia ona tātou toi mai fai la ia le wha au kako wha tālofa se maririe mai ia kako au wha akasia se I lango o le champion le mea na umala uporo kalame ana nafi io o fai atu ia aro fia pa ia material io ora ka fia pa ia pe va ia so e se manga so le ke ro la kala manga ia mamao ari kiesi amerikari I ka ko kiesi fufusi e ro le ro ka manga va ai umatu ngare por kalame ana nafi ai fiso tai mai Tasi uso o I ka fiola ia e upea e sa oi upu e fai amatu sa la fai o le tamalava tutula ma tutula io e fiso tai mai ia si o tei fo ia si tamititi fo o si o mātou I lauli fiso tai mai le tamale o mga fai loa tu ma mole tu I lau fai teitele o le sunga ia tai la faile io e o ke I la vale meli mai ana na fila fia fifa mai si uso asiata ona wo fia kele ua manu malola au ia ai o fa longo kulo le ke fia pa il kisi fa mai e lua le o fule ia te o matua tele o ina tonu au te sau o ke ngofo I Kansas o te toe fo I le vai asfo o le melia o le a avaku uma o fuia I mawe sorry io fa taisa tasi io esa o io esa le ya ko inga lauli io esa va ni me ka mai ki le yo America me ona asa ko si sira mai pe ya wa tau vo no wa lu America pe o don fa ma vai mangi sila wa ka ho si ki America io ka fu wa lu o pe sunga ta puala la fo wa pingi mai nga me America ya fa tai fa pitoa ia ele uso ia tai la faile e uia inga sauka I la faile ana po au maile nei mea alofa matango fie ma au mai ai masitala fa vau ia kia
ia ai ole a le a faina lea. Iyo e. Wo fate ia fo ilana po, tulo fo ia le uso. Ina ua ofisili atu siona tama, galo fai. Ia ai ta umai wo fai ilangi le fo launga. Ia ai le ileva lava o November tau sangan nei. Talo fai le uso matua fo ia. A maluru ua le e na ona tātou so o turutulua. I nei ni usila nei. Ia ai fai ngata fo ina ilo atu me o lo tutupu. Ia ua le mauai le fai ngā malanga fo ipole a mi ngā le atua. Ia isi au tua a fo. Ia ai tele si taimi o mātou nonofo whaatasi mangele ma mātou whengarenga lea i wha amaisele ngā ngau le atua. Ia ai wha aftailawa. Ia mo le ofu o le siampingi. Iyo, le anga o le soifuanga le nei. O le soifuanga i te tau ono tātou wola manu malo. Iyo e. Tau ona e soifua ma o wola i se o langa mangu malo. O bane o tātou maua i le o langa whaia inga re kiro kaimi. Iyo. O le sikangaka. E le ialu ai alu e whai le whaafika. E le ialu e whai se ka alonga e le ialu e sa iling. Po le ale matati a lai fi alu e whai. Po le a fo ile. A ua whaia inga already. Ia wha marurua tu fo ila ia te autou le au 49ers. O le na matua o kango ngesu e su eak. O su e su e ngakunga, soli. E wha kolu le leia li inga pingi le awari ia. E wha tolu le leia inga pingi le awari ia o le cases, pole sifi, pole matai. Ma le 49ers. E wha kolu fo inga wha kekepi. Iyo, e wha tolu fo iona wha kekepi ma wha moa moa. Ia ele matai. Ia le whaiva. Ia, o ta vai ma le whaanoa noa tele moka iyo ile whaaleanga ina mai o TV ale au supporters. E whaapeari ile leanga o kou ia le au 49ers. Ok, e ofo lo uloto sole. No whaapea wao ina le tala lei. A ole ngei lava e ka sasa kiwi, ka kui kiwi. Kiefu, e le tatau na toe o le matamata lea utou. Joe Wilson, e le tatau na toe o le mtu ai ngā matamata lea utou. I le mea lea o le ka kui fuo kiwi ma whaaleanga. Ka lo fai. E ei le tala e whai le moto le tuia ana. O le moto le tui malele i whano i pa i o la inga taua ana i whale la taifa mai o mata no nofo. Ia. Le ala foi la lea u ki loanga makua mangui ai whai vore matai. Nanga o le makai ai e maka ngofo. Ia. Oio lea. Whaaftai tele, whaaftai tai la whaele. Thank you so much. Ia. Mo walanga i reko e au ngā ia oio lea la e foi. La e koe foi Amerika. O iai foi se si o le ka whaua i ngai sau mai Amerika au manga o voi le kiva wei o ofu Amerika. O le tele i o tangata e ofi ai. Te mahoi. Ki ofu ia oe olangi ofu ngā mai me Amerika au malanga renga ki aku ngai ngai lava ke re koe meri mai. Ui o lea, whaatalofa, mau folo fatu. I le tātou proklame le vanga le fiafi. Sama whai ngā o Samoa. O le anu unu atu whatiri o tu sala. Aia, ele ngata foi lai lea. Au te whaafeloa i tu fo isi o tu fine lena malanga mai Amerika. O le au Amerika. E uma foi la, o kou sila mai. Ua ofu aku fo isi aso le ofu sa o la ua. Iyo. Whaafitai lava leanga o le ua o le ona inga o le siampingi ar matai. Usa e whaailoa atua i le whaaloaloa le si makai. I le si makai. E whaaloaloa tu le matai urupo. I le matai siampini mai Amerika. Ai whaatalo whatua ilai si o tua whine malanga mai Amerika ia ever after. Ioi, ia, po e valani pese, ia, whaaftaile atua ua tau nuu manuia lau whainga malanga. Ia, Aotearoa mai ia Amerika. Ia, ile malo tele o Mereke. Ia, whaatalo whatu fo ilunga o proklame. Ia, mama le sina la e tapua i mai Amerika. Ia, me se fo il tua whine. Ia, Melissa. Ia, ono sa ilo loto e whaiasu fo ile atua. Mo foi so over noite te fa mai ai. Ai le kala mai la ka masi Hawks nga. Iyo. I la ka masi Hawks nga mato. Iyo. Pi mana ia foi le swing or ngi por kala me ai aso ama ofu matiesi Amerika. Skeri fast punky ya go foi le me lungo tanto por kala me uyo le. Atalo fa to welcome to Aotearoa. Afa pe fo le te fai malanga mai Aotearoa, pe te malanga mai Amerika, pe te malanga mai Australia. Po fia lava po sa mo foi. Fatalo fatu asiata.
ia mo o ele de vanga le fiafi fako a umalo o fainga ko le 49ers wa o ila ke lo ai e ku ke fai me mafai ia mai se ko tesi ka ngo display ya sa o ele ai sia lai o kere o manga o ia nga le mai o ka ngo display ya ai nga o nga display figu le ai nga fa ka mai la o full shopping center ia mana ia ele mo mani va se lu ai esele au le o funga ia Amerika o le mana nei ai o whainga designing o jerseys ia. So se au lava, eo e. Mai au vo ile awaso ia. O ka kukarangoa ile laka pifa Amerika o tato ili tato whatalofa. O aso ngei, o aso la. O le au asa o ka fia, au le 49ers. Ma le au le Dolphin. Le ia leo le Dolphin. O le mangai fo yosi lako au fo isa iai. Ia ina fo itaimi. Ia... o aso nga e kui lolo of ke man kuang nga of Dolphin nga mai o nga primary school e kui lolo of nga Dolphin o ke nge ki ma le maku e va e ka muri pe o le alu le Dolphin le sami ala muri mai au mala le ya la nga mo ki alose iyo mo ia e kui lolo o funga le Dolphin. Va ai la pe ia le o fearua ia le Dolphin. Ale ia. Va ai le follo mai o le ausi konti nga po ia. Mo ke fa kau ele o follo mai ngisi aku langa e follo mai mo o mo tsava le vali. Ia no ma ale te mai to alu tanga te lona fali. Ole la walunga i ole to inga brand le ala to America. Wo karkalango ai. Ia se tau fa ala telefo ia matatu fie le Super Bowl mai America. Ia wa te vai tunga la i le tu langa o tupe maua. Na tausi la fia. E la ukala mali e fia fayak. Na tausi la fia ia fa ala wiloa. Tausi la fia fa ala wiloa ia nga e mawhai e ona fa ala wiloa se pisingi si rungo le Super Bowl. Le talonga le nga faya nga fi le final. Fiku milionga. E to tongi ai le fa ala wiloa. Mo na o le tolu se fulu se kone. O ko sila la ka ko ye fa ala wiloa kam. So o le mele ye nga o ki nga li e fa ala wiloa e va kufua. O le mele ye li nga ro ka ki nga li e fa ala wiloa ale to atelo le viewers. O le fa ala wiloa ko i lau pisingisi. Ya ko sila uku. Ena o le tolu se fulu se kone le Super Bowl le nga whayangafi. 5 miliona e wha emo me lau e. Ia o locals la ia au ia na pingi nga fil final se auto si se mai ai 49ers ia na o watu e lunga auto. Ia ma le KC e le Chiefs ia pole au le matai mai Kansas City. Manu malo le ansona da fi i le la tau talonga. Toi fa talo fa mo folo fatu. Ia Samoa ia jo ele atu pele ile nei vanga fo o le avia fi fa talo fa fio le tala le. A talo fa to ia to ia ile to fatu ai nga tausi ele fa ingo fia le to pitola au ma lo lava le pale ma lo le fatu toa ile nei vanga o le afiafi. A talo fatu ai fo ila ia ita mama tina ma tutua ma to tele la vo uto lungo le programe ma lo afua ai la o maua ile anga le lei o le tua. O la ko ngi mo toto nei mala va leli. A ko ngi fa kali e se u to finele maranga me America. A to tu lai. O la ko loa mo molti na le ai. E ko kong ale fa ku lo ofu fo le sira ofu le check le champa ale aule al matai le Kansas City. O ko foi mai lo lai fa for kapaka o foi mai. A foi mai tu ia skama inki o inki. Tele ropo pese inki ngi usira po inki malanga mai. O te erfa mai ole mai. Oh, hi champ. O na wo ka ke. E mate tu foi oi. Ole ofu le ofu. Fatoa na po. Ole me kungale ka ole ofu fu sei. Ole la ki savalia. Ole ngalo ya jau le ofu ro ki ofu. Ole ofu champing. Le ngalo ya jau. Au te ia la ku wasi inki e va fo malanga akonga. Alo fo mai.
Hey, hi champ. Una ngi. Wakau fa ivi mai lo maka fo ile pe fe ngol maka the rock fo ile. Ole wakau fa pe o ha ule champ le. O ko fa sanga ku lo fa ko. Oh yeah. Beg your pardon. I I mean your jumper. Iya. O akala o ko yarun ka vali. O ko yarun ka vali mo fa pexoli. O le ngalo e ile te mi ngalo ya te oi. O le ke fiarwa. O oi o champagne. A wa fu e ma fu nga fa ye ka ngau kala. E ma fu nga fa i o e ma telele tangata fu ile le la tu te valu valu mai lo pa kua, valu valu lo muriulu, valu valu mai o muri vai ma tu nga fa pena. Because you are a champ. O champagne. Awala nga ile kala ngoa ngisi nganga ka fa ya inga. Eyo, ili kala ngoa magsesi nganga ka fa ya inga. E na o champagne ya kala ngoa ya. Ya, o fia la o sawa nge o sawa fa te se to ro soli. Se mangu ke vai ku ngala fai me sa press release fa fo ole. E akala va me la le ngoro tar va ole lo file ngoro lo fi me inki ya ma sa ngala fa. Tu so ole la to tau. O ha ulen ka alo me ngapo. Wakau se kia fa mai. Are you the guy with the helmet that scored the last try? Kavio like a vivi. Ya, atalo fatu ila ye anti auto umala velu ngor programme. Atalo fa bitola o America. A fa yo lete lu ngor programme po fe la University of America te mafuta mai. Utah, California, ya, Washington, ya, Las Vegas, Texas, Idaho, Alaska. Kasi la le vai ngai ka ngo o le te fa ma san ni o le accent. Alaska. Iyo. O ai si ya o te fa ta lo fa to ya te o to malava. Iyo. From the mainland. O fo lo fa to asia tem fa ta lo o mai ngai fo fa mai ka wala lau mai fo mai si o le fia America ya ma le fia accent America. Ya uyo le atalo fatu el proclame ne vanga o le fiaf atalo fatu le tamama to ya va o liko le mafuta mai manrewa to fa fo sielo malosi ya fa taile to la na fa malo longa e ye nai so fa nau ma so soifua sa awina mai so ko kilo ko ila ke ia wa ave ma wanga sala ile le to lo tua fa mole lava sia ta o lo faanga o si utina o vai tupu le ava sa to faiono a toanga o lona valu suma tasi te usanga e fia lava e mata tu le proklame asiata from Utah. Oh, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, Vaitupu, from Utah. Watching Tautai A'e program right now. Happy birthday to you. Yeah, hey. Po pese aku onga wa valu suman tasi au tausanga. And you deserve that. O se whaamanuyanga la vayatea. Ne yeo ni tangata mātutua e mai mua mai le nei porkalame male nei o unanga. A fai fo ie. E mawaisi nga aka. Le anga ile sisi fuala au piko sili ona whaafowina ina malosi. Ea, wana o le fia lava male aka. O tantou o mātua. Ai mai sisi whakula o whakuanga le alanga e te lua tupulanga le isi tinalea. Masi o tama, varsu kasi kausanga ngi. Mai se foi se utinala fa fonga mai Samoa nei matu i Samoa. O la fau kuanga le o te fai atu ya te outou ia te tausia matua. Auange i koe ku ua se avangoa e ke kauma fai e fai ka iro ka mapo ro ki ngā. Es. Aua ti toi tu ua se avanoa e ke kauma fai e fai kau i lato. Fu i lele ole eichi le wa iai nai tangata mantutua. O pe yar ka mai kiki markin kiki fo ngali o toi fa fo ia o ma ale o la to fina ngalo e le wa ama mai kai si kai mi e me tu langa fa pena
ia ai fia ia ila ko fia ia ila to afa pe fo po ia ila to ngase o le tino ia ngai se me nga ole happy ya iyo fia ia ila to a me man na o ia o me mafai ona fai mo ila to fai vai nga umana manu o mawala vano ia tatou te tausi le ia amu ia fo tatou ia o la ufa tai fo le nai le tua mo o lo soifo umana ia matua se o tamama se o tina ia i nei a me se fo o Samoa ia o le nau ta inga fo o le loto ia maua aso e mawhaiunga fia ia makausi ma le wha maongi ia ilanto a fai fo i ni a tatou grandchildren well a tatou children which is o grandchildren ia lato make the most of it kango e mai lau whangau ave lau whangau e ave spend le kaimi mau kou makua ia le wa vatu lau tu alalo o leo ngā fo ilo por kalamen nei a fa pe o soifua mai o makua a ua to telefo i malau whangau a o le siampingi o ku mamau lau whangau e le fia o e kausingi makua. This is your time e kaumwhai introduce lau whanau ia nana mpapa. O whaamanguyanga o le kausi makua. A lifetime. Yes. O whaamanguyanga o le kausi makua. E whaau au pia. A whai ko ke fia karikongu ila ukala. O lai ka umai ar kuspa ia. Eoi. E le ai se isi vaenga nga piko silinga whaamanguia ile akua ia soromonga. Nga mafua mai. Onga ore ngā ruenga mari whaamanguia along ka mau kawika nga ave ia. Male alofa o le akua ia kawika. Nga mafua ai nga whaafua le vama pui pui a ao iova. Ma fōha ia ia le akua le poko ma isi mea. Vai fwela o e karo sangar ka mau soromonga nga whai ia. Au wale meo ke mga awai. O le poko. O le mafau makala po le loko makala o ke kango ai e whamasingoro ungu. Ai whamaire kala le akua. Ai karuai nga le pauanga no mea nga e ole mai ai. O le a o whau popo ai a o e maisi mea e ke le i ole mai ai. Ai nga manga mafua nga alofa ia i le akua ka mekiki lea. Onga o le whaku nga koko e longa ka mao ka vika. Awi o ka vika lenga whaikala le tua. E le ai se isi ka ngaka ua o loa. E kusa molo ufak. Ioi. E kusa e whakusa lia kamalea. Nga or kamalea o kawika. A o tala fo ia le tusi. O le hawa i mantua e whaale vale vai o waso. A fia uminga ola. O le kai mingi. Ia, whaala kalaka lau whaangau i o makua. Ia, ave whaise la tau tau singa matulanga whapena. O le whautuanga le nai au watu. Ioi. I tūlanga o leanga i o le meo le umaenga. E le maua se connections. E le ngata o i o matua. A o lau vui whaangau i o makua. Ai ai foi la kala mali e masa ni no fa longo e fai matua pe a o kengi. O le mea e ke fai ia i makua. O le mea foi ngai ko e fai lau whaangau ia o. Fetu e foi. O lo se sengi ia mau matua. E ke koi inga e foi ma e lo makua. O le se sengi foi o lo whaangau. E le ungia kakala o kala fo i ke linga whaonga e matua. Pe a o fo ina wha manatu ia i tātou ala i taone tātou whaia. Wha tālo whatua i la i matua uma ua mafua ona tupu matangi wha li ua waa i le whaasoa. Ongo lea soi fua si tina lea mafuta mai i uta. O le toa tele i o i lātou. Ia, o loo mori mai o lātou wa aso soi fua ma wha munianga. Ia ma wha ailo mai. So ki kilo kunga risi vanga lea. Uso wha manatu atu lea aso soi fua pasta mai po mai o lo apu. Bluwave from Voice of Christ, Havelock Hastings. O si tama whanau fu e si tan. Okay, happy birthday. Le fitua tau nuu mai le vaenga lea. Ma le sunga ia Maro Junior au mua, mo le tolo whaanga ma whaamanuianga o le aso soi fuor sunga. E le whawhianga inga. Ia pasta mai o lo apu, Bluwave. Ia mai le kalesia a le Voice of Christ. Voice of Christ. Ina i Havelock. I Hastings. O le pito nuu leo Havelock. O le pito nuu leo. O le e iai fale o loa ngai whaatu ngai wha o ngā kele ai fia iai ila tau o loa atu inga ruenga wha avaitaimi. O inga kongwai kele le fale o loa Samoa le e senda i tupe i Samoa. I le fasipiko ngu ngai Havelock.
ina Hastings, mo le tuai lalo whaanga. Ia, ma whaamurianga. O le asa soifua sunga le whawhiangainga. Happy birthday, Pastor, from Asiata, ma le Tautai A'e S4 le tautua le Blue TV. E rika ko malo ka lima. E dalo le lima e ili tātou malo e join mai Samoa. Tātou te tala noa inai. Ai mai so le so, satu la ilsunga e Samuelu. Ia iluma o le whamasinonga tusa mai ai o le fuafuanga mai le vai aso na se ima vai atu nei. Ai ona o le alava tātou te iei le amatanga o le proklame. Ia o mo ngā lofa. Ma whamanu yanga i momoli atu fo i mo oile nei vanga o le aso i runga o le proklame. A whapea fo i oro e mafuta mai o neilo waso i fua. Po o fai fo i se whaalawelawe tūlanga tau maliu. Ia o se aso whaanonoa. Wha se le anganga o le atua. Wha se atu le anganga o le atua ia te oe. A whapea ua amia le atua lo to lua. Ia. Wha whanawhana le anganga o le atua. Ia te oe. Le tinapo le tama. A mai se le no whaalo. Ia whapea fo ni matua. O le alava le situations o lo iai. Ia. Wha manu ia atu. Ma wha ma whanawhanatu. Asiata ma le proklame i le nei vanga o le fiafi. Happy birthday le tama le titi le au le leios Cyan. O Cyan Sau. Ioe, i le so o nafi ea le na atoa ia lo naso soifua. Ia, whamurianga mai o mantua i Simon i a whapea fo i blessings. Ia, e mo oi fo i le atali. I na ua ulia lo waso soifua. Ioe, o te loa o le ua mai lunga o wata aile. Io o mea se papakiu. O lo waso whanau. O folo wham whaatalo whaatu ia te oile te mahafuta mai lunga o le prokalame. Ia, i le reivanga o le fiafi. Haftaia i la tau fo i o lea e fisosoani mai. Ia, matu oina mai ia, lo la tau whina lo winga le vaenga le tau si matua. Wananga i iri sikanga ka o mafuanga ka uro o mafufau vanga lea. Whaafetai i matua. Ona i whanau, ona la tau singa i matua. Omia i lo la soifua. A sila foi la auko. Ka i valu se furu, ka i hiva se furu. Even hundreds. Ia, koe kuku mai lalo ka i fiku se furu. A ova ma fiku se furu maka ukia ngaka usanga. How many of us nowadays wa o la hiki wa o kalavou? O isi ka ngaka e o lava ele o mawar mafuanga. Unexplained. Unknown. The reason o se maliu po se tu o malo. Yeah. Or ke le avaenga ia, have to do, I think the majority le health, have to do with your health. Ia le tau sir sui fo malolo ina. Ia o nisi fo whaala lawe tupu me tūlanga whapena. Peitai. Ia, whaaftai ia ia ila tau, ia mō mātua. Ka kua kuru malolonga. A tato fo i mai. O le a tato atu. Ia, wha monianga o le soifua o Ramona and Brown Fola. Whamuni atua soifua masu whanau. O le whailoa mai fo ele tātou o whainga luenga. Happy birthday Ramona. Ia. Le tusi mai lo was soifua me tūlanga umo le so. Whaafte tele lava. I le atua ono o lana tau singa. I lo soifua. Me se fo le ola mare toa tele lava fo i o tātou. I lungo le tātou proklami. Tātou marolonga. A foi mai. Kako wasia la o update. Mai le tō whanya ali o whaatau malama. E tusai. Ia o se update mai le tūlanga. O le whero inga le ngā malanga kua keisi i Samoa. E le ngata i lea. O se otonga o le tūlanga e le mata upu i a Samuelu. Ma nisi lava fo i o tātou tala o ma meo lo tupu me tonu so tātou o tunu. Tātou atu le tātou maralonga. Ona wha awa welo le proklame le nevanga le fiafi. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
que as pause. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Olha isso como é. Se mas não tá falando chama se tá bom. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o mole. Fa o mi singa me se fa ka singa me ia le mole o manga. Ya fa ro le mai o se o kali. Elingi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la u nga le Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngai la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la u do. Ya ma fa la ke le fa ngole o nga Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Stai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O whaafainga o fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asi nei loa i le lato website mo wha o ngā ina ai le taha lofa voucher. Jaibo le wati leo toes furumare 5 minuti o le tale o le itu live e 5 i le tautua wha wala Blue TV. Ai mai se o le porokalame o le Tautai A'e. Male manuia whaivaro tātou o tunu. I le rei fo ia fiafi, i le anga le leo tātou tapa o siri langi. Ua whailo mai e le tō whali o whaatau malama. Ia le mai ai male enjoy o le lantou whailo inga malana KC. Ia le sunga ia KC Mr. Morgan. Ia i te tono si o tātou o tunu upe o tau si le sila mai ai. I le whailo inga le sa avea ma malu o le malo. Ia, ma o lo tali e pea, ia, le vaenga fo i o le nei, ia, cases, ia, mai se o le case, ia, i le tūlanga fo i wha malo lo ai, o le sunga le li leo, ia, li o wha tau malama. Ia, ai, o se wha maoni angale na, o langa i Samoa, mo o tau fo i le, wha i le tala ma wha pea mai, ia, na o tala lava fo i malai a mai, ia, le upo o ia, le mo ia, le o saua se case i Samoa. Ia, wale tele i o upu matala. Pei fo no wha i atu, ele ma whaingo uva tuani, tala fatu i lunga o porokalame nei. A tonu ai masangi ai si e ngā mea o mea whak. Alu tātou porokalame le mwhai lava. Ona tu ina tuaini vaenga e le whaamaunia. Ioi, o le nala ua mahe a le whiro inga. A le tō wha ia lio, po o talenga ia la vea, lio whaatau malama. Ia masiana KC, the King's Council. Kama maa kukua i o kura fong. Ia, o le ana whai malanga tu i Samoa. Au te leo lava po le mea ui Samoa walanga no weekend le sa fatu langa ila na to ai taunu uatu. Ia, po le mea utu uva ese mai. A o na yata na o wha maunianga. Ia, o le au maua yo i le whalitari malo le na le tau me sina. A walava le wha tūlanga ina o le case le nei i se maa so te inga fo i male talinga ia li. Ia, na ia o to maia. Ia, o lo solonga le lei fufuanga uma. O lo solonga le lei ma ua faa fia ina fo i le to i le sunga le keisi ia po lana loia ia me se fo lana loia i Samoa mana tua e le ngata le keisi sa lo ia lava fo ia nisi o loia i tonu le tunu o lo ofiso so ani lima ina le fa mo ma le keisi le nei mai o lo so longa le me o ma le taimi le nei o lo fa ta pena le fa li liwina fo i o vaenga mai le fa Samoa i le fa Britania ia wala ngor kele a fo o tatunga ngana ma issues ka ko Samoa ia o le tele la vai failunga le ngana Samoa me tula ka pena ia o lo ngalo luai fo ilali to tele o le lato team ia ai o se update mai le na le to fa ia li o fa tau malamba po le sa vea ma malu le malo ma to fo tasile nei mafuano utala no positive a ule sunga le malo le lenga sa fai loa i taimi fo i o fina nga fainga malo po i kongu malo mo
ia marfinga waku o le vaenga na to ilalo. Ai sa ia tu la ia uphold the rule of law. E le I ku la ia le lo ia lea. E si I le fast. Ai fa sa vali le HRPP no. Sa fai o ia mafofonga o le matanga luenga o leo I le kaimi lea. Mana tuo fo I tato. E o loa ina ua whaapawhala ma to e fo I tua ia wa whaka apere parlemengi. Wa le ai fo I mase wa na o le vaenga I o le caretaker government. Mangkuo koe fo I umai kuaka ngaka wa le ai se whai ngā mālo ka mai whasipirioka le ka penga ia le tatou whai ngā pārota. O le mālo si anga uma ma le running o le mālo e resti lunga o le matanga ruenga o leo. Yeah. Pāua ngā o le makanga ruenga ma le whaamasingo ngā e ku maua le lako operations. Ngā o le makanga ruenga lea so o le ala lea sa matua mo o mia I lava leo. Ma le whaamasingo ngā la tau te upholdinga le rule of law. Le rule of law konguanga lea la ua koe sa ungoa mai e tai o le itua ngai. Ma a mai whaatu ua lalo sana sona whanonga. I le whonga whitalai. E wha mole. E te tau loa na tau mawhai e tau sisia ma wha alorongia le rule of law. O le whesili ngu me la kasi le amakanga. Who was the main party or person sa matua I soli vai inga le rule of law? Who was that person? E tuti sila fia fo ile telu tai mana tua. Ke uko fa pe mai. Au tali ele tatou malo fa alorongia e join malita lima. Anga join malita tatou malo fa alorongia ka ko ialo. Ma tatou fa solo e cases like tupu mai samo. Ai se ukarango ku vanga le. Ona o tele ai male satia. O satia ai male tamali anga. Male ngalu wenga male tautua le nei tamali. Le sa avea ma malu le malo le to faya li o fa tau malama. Inga ua mo o miangi ka ngaka. E kukula I mai lātou te upholdinga, ma lātou umawina, ma faa ma maruina, ma tausia ina, le rule of law. Kasi la leo. Whaafikai fo ile fionga ia afa masanga le ataua, Samuelu le ataua. Tasi le nā. Ea mangisi lava bo ule maua o tō suafa. Ile taimi lea. Mana tua fo ila. Ora kaimi fo ilea. O lea ua matua force 5 kulava leo atua ale HRPP. E manga e whakaukora ko. E alena au maile a vea I fo ile le whonwhitalai. E te kaunga sori a kua kai. Ile no foanga e pū lea ele pāremenge. Ele aia wha pāremenge fo ile le mo. E lea la ngan tau silai sa moa ele. Tūla ia lea fo ile o leo. Iyo e. A wai pe nga manga ia iole ole mana ia fo iole savaringa nga e pe fa ngo fianka ko iro ako ofele leo e ku le ku ofele leo e ku le ku ofele leo e ku ia ai o tu atu la vona me uma sa faia sa tu la va leo e failo la tu tiute ia e pangala le ia ua e a uruta fenga ai se fukia vai singa ua le moria la ma le whaamaloloina le tō whaiali o whaatau malama onga o le vaenga sa kura I mai kai muringu. A o lea ua eli mataulu a o lea la ua tūla I mai. Ona o se vaenga e Afi ai lona whaatau nuina o se suenga. Ioi, whaalilo ea private investigations. E tusai o le mori mau a lea ua ngunguru soroi. Lea ua emo mai leaka. Ua umare kasi o le Sam. A lea ua lua kako Sam. Ua lua I le Sam o maliu vātupa I o ainga. Toi fo I maila I le walanga I la u story man I le tūlanga I Sam le ua maliu. E uma whaau wa wakwai. A o le nana ua mai a le whailoa inga. Ia a le tō whali o whaatau malama. Mana lo ia I Samoa. Male keisi. Lana lo ia sili mai ni usila le sa malanga atu. Ia mo le whaatapena ina o le mataupu. E umana o porkala mele songa fi. Ai meri mai ake au. Kua whaafinge o. Eoe. Tua whaafine o sunga ya Samuelu. Ngosi ake ako. Ele se fake page. Le fo ina tala noa iai. O kua
ua whawhinga o Samuelu lea ua maliu. Mana tua fo. O te lei roa e au lea. Ele ia isa usu esu enga kele le keisi lea. O i po le mata upu lea. Pei taila. Ina ua feso o ta i maile tua fine maisi o tau ainga. Ele ngakor kua finge meri maile si a kia ue uso. Io ma tau ainga o sunga Samuelu. Le whaapea na maliu tu lou. Ona ole ngase o le kanesa. Ngafisau kai mea ngafi. Makala ngoa mai. Mase la tau whaanoa noanga tele wa tūla i mai. E kusa ai o le vaenga wa fe milo sa ia i solo. Le ngi makau. O le foi lai au mai le la tau wha maunianga. Ngase asi o la kou ka ngaka si o la tau tuangane. Po le uso fo inis. Ia ile ngase. A o lea ua kamilo. Ai umaenga. O lea ua kua iai. O la foi la ua tāpena tangata nei. E ave le whaamasingonga e wheko ai le whaamasingonga. O la foi la nātu alalo sa o whaia iai. O la tu alalo la vana o whaia atu. O le vaenga le leia. O le ave le whaamasingonga. A o tau le taritonuina le matanga ruenga o leo. Ave le private prosecute. Ave le private prosecution se le fai. Pea vaenga ia. O le right le nao le tangata e whirifiri ai. A e la ngonga e oe ia e mai maure kai mi e wako e ofisa o leo tulou. E le eise a nganga a mea tau mamaina le mtanga ruenga o leo. A e leanga o upu makala o lo lau mangu ia. O inga e kau wha vai mai ai mafufu. Ma le tuofo. O le ala makua makaukia. O le keislal nei tūlanga ya Samuelu le umaliu. E lau tala maari e le kau whai akuai. E kasi ar ka ngaka leanga ke houlinga le ki a koa o le whaalea o ngā inga o le mta upu lea. E kasi ar kaka. Ia pe mwhaifuna o whai atu e lua. A whai o ke whai aku e kasi a. E mwhainga o whai aku. O le mingi skao leo leo. Ia. A whai lola e lua. E lua e komisinga. O fatu-fatunga masu enga i whai mai ele au. Ele si au vaenga ia. E maku afua moa kaka ma i mawhauwhaunga o sa moa akoa. Yes. E ko ai ki angisi. E to ai titia. Ai longai akoa. Mai le se lau pasenge o sa moa. Au ke la ngonga pe nga o se afa pasenge. Lea la tau te tali tonuina whauwhaunga i e kau whai mai le si Sam. E tua i ai si Sam lea po Samuelu le o maliu. Pātupa i o ainga. A o le majority o Samoa akua. E o lava ia i la tau e HRPP, a real HRPP supporters. E le fia i mea pio. E le fia whaau fiufi le angasala. E le fia le pepelo. O la fo i la tau te i o eina. Waka kaunga su ele mea mongi. E la kou ke iho inga foi. E palafu uma ia kua inga kala e kau o mai. O la ula ia wha amalo si au i a inga tu loulav. O le wo fai kau akunga. Wo te ile a mailunga le tangata. O le tau i foi le fionga ia fonuti le tourist. O le winga la lo whamatalanga. O vai e tunga o mailunga le status ale foi tamari. Ai pe tala noa la nga i le fionga i fai pule po le minstala ngolangu. O le matanga ruenga o tupe maua Tupe maua ea ma i mo trade. I tono Samoa. Pe o ingaru o minstala ngolangu ia le to fali ngoma tua ia ale vena ale. E pe o lae whaaleo anga i le tō whaile ingoa matua ma whaali atu iai. O leo waku a ingare Samuelu o loa tali tūlanga fo i lele o matai. A lea langa o whai kau waku. O lea ua respond ma iai le a fionga le mingi skala ngolangu. Ma ia sau noa mai e whaapea. E ke ilanga whaalongo. E ke ilanga whaafafonga i le maka upulea. Ai e ngake i o inga.
o langa makai kasi lea nga makai inga fai. Sunga ya Samuel ua whailangi le wholonga. Ma o lea matua whaate ia lava le ngoa matua. Ile ngei kua inga ke le ua whai. Maka ukia. Sa o ile ko mengi so oise u so ya le urumuenga fo ile tele ai. Maka ukia. O lea la ua makua so solo tulou. O lea o lea makua so solo. Le fo ila sa kia ile kamali anga male ngoa ka ulele o le pui a inga. E fasi ngoi se kasi o faipuli. Now, watch this. Ao kou sila ngei le whaaka milonga e kangaka ngei. O I tau te sila fia mo tau mai tau mai Samoa. Now, this is my own personal opinion. O lo ulava lea tau fina o au. Lea nga ua whaasolo inga le maali e. Ua whaasolo inga le maali e peila akau pe ka alo isi tangata. E fia e kua ia kangaka whioki. Yes. E iai le me tau o le a mio le mawhauwhau. Ma le a mio le to ele. Lea e mapunga mai ko kongo kua inga ia. Now, mua si whaku se whamangingo ra ukala. O le tomo i le ava ma le mi ngao ma le whaaloalo. I a inga ua whailangi fo launga o latu tangata e pele. A le ua whaasanga i le kui a le rungari i lea. Whaupopo i fo iai ma le. Ioi. Ia ngai ko kiro e o kourkala e whai le si. Whaarupo o ngai o soso e. Kusa ua makuale ko ele ama le ko e ngei kangaka ma le langona i langonga mawhakia o kangaka i ua ma le liu o latu tangata. A ua whaasanga e o le wako e kua inga. Now, mua la ukala. Nga ka ngofi kua i a vaele. Nga fio mai le fio ngai wharitua e tupuola mati mai vasa. A fio mai whaakala ngoa i runga le prokala mere ngei. O fesili ngia le ai ma se ngā mea ngā kupu. A o kala ngala lafo ia ia kangaka. Oka okai. Wala lau lea mea. Leu le mawhauwhau ye. I won't generalize la ukala whapeo HRPP uma. Lenga o leu kei loa. And I've spoken to some of supporters al HRPP. Lenga ngau e su er mea sao. Ai kusa e mawhaingo o whai aku ngā o la kou wā ia leu supporters si ari mongi. Ia. Mas ko inga makua leo stui. Pau wā yo kangaka le e. Wa uma lao na tau mawhaita ngata ia e so sofar ka mari anga o le tu ua yo le malo e le fionga ia vaile. A le fo ua whaasanga mai. Makua so sofar ka mari anga. O le maliwa yo sia kamapo sia uso ya Samuelu po ai lava. You know, I haven't otere ifa apeo. A le ua makua i kau mawhai e so sofa. Wa uma ngala kou save ua le file mu o le loko i whale o le ainga o pa ia ua, vaele. A le ua se i mai le la kau. Tu loua a mai wha aku i ka mari anga o le ainga o le ngoa makua i a ale. Ai sila mai o kou i le sequence le wha o ngā le au vaenga lea. E le kai la kou wha o ngāngi kanga kai kua e kau mawhaia e lave ko kongu i whaipule. O le ale akale kau momori mai. Ai se le kau mawhai ai e wha afiangi kangaka le kau o loa ma me ia kua i whafo. Why? Le angor kangaka le kua ia ngumerakasi o le whaipuli. So therefore, e manga o fo inga ia, e wha leanga ku makamari anga o isi fo ikangaka, e la kou ke levo wha akasi ku ai ngā kofinga le la kou ki ai. O kou kau maua mai le, e pese pieces o le paso. E kasi ala uva ai. O uloa mamao kua. E le mawhainga la kua inga i sesi fo ilele. E kau mawhaia inga ia se mea. E mi milo e ai. Lea ngai le mawhainga manga o e maa ngoko nga o ia. E manga o e maa ngoko ko i masesi kangaka. E mawalunga fo ilo na tamari anga e peia o ia. Uma langa ka uleanga inga le maliu o le fionga ia vaele. Leo whaasanga mai ka uleanga inga le maliu o lea
ka mari i po le kula fale wala ngale o maua tuai i le saunoanga le ingoa matua ia ale po le fionga mingskara ngolango kasileanga makai mai ka alofa sia o makai nga fai lono winga o swafa fo ila sunga ya Samuelu le umariu ele inga kaila ia Samuelu le longa lua le umariu ale o fa fonga Samoa ma vavai aku o fa sanga le kau ma fai mai e pe ia sa paki ir kamoku autulo pe ia sa paki ir fast ka okay e fa mai e pe ia sa paki ir fast o nga kuai malanga wole o nga o ka se le fefe o ki kangaka talo fai Kalo fai wa alo nei tangata I soifua o tangata wa mali liu. Whakoi, wa makua I ka alo ngei ka ngaka e tuua ina ola o tangata wa mali liu wa le koe nganga mai. Kalo fai. Ioi. Wa kua I ka ngaka mali liu. E tu whawhia ngai ai lea tua mea umaa. Se I whakwala ukala lea. Se I whaiama sia dia tupo ua join. Ma le tatou malo. Au kou sila ngai. Nga pisa. Runga li ia lea. Se I whakwala ukala. Nga ka pisa le lako kau whaaleanga. Malalau fo I se tasi o whaasalalau. Tu loa se uso. Ia li ataua se whakoela o whakaika inga lea. Nga ka pisa malalau le kamali anga o ngei kamali I wailoa langa kaukua. E uso ia savea. Nga o ia makala fo ilele ka whaalongo waku fo mai wa whao ngā ia pepa whangau o ka ngaka whioki maa makulanga uma. A ua kou sila la o tau Samoa. Ko u whaafea ngai ai lea kua mea uma. A lele o la tau tonu a la lea le o whaiara mea lea. O kou mo mele winga ora ukala. Lea la ua ka pisa malalau ka ngaka. Ala lea ua koe hiu ia la tau. A lea ua koe whao ngaka whioki. E ko ua ia I le hit and run le ufai. Ia. E koe whao au ka komaka upulea. Ai le foi lea. O te fie whailo atu. O lea ua mauare mawhiso ta inga ma le tatou wa. Iyo, mai Samoa. Ai mawhau Samoa era ukara le whakoi. Mo le meo le ngutu na e tau tala ai le whaamala ia. E koe fo I mai ai ante oe. Iyo e koe fo I mai ale anga o le mea te tau eke ruai ngaku. E koe fua inga mai ake oe. O fea ngeila. Ua le ai mangkangaka whiola e kau mo whai e kua I ere mea lea. Kua I roi kaka whioki. Vātu wata mali anga o ilantou. Ua whai langi alantou wholaunga. Ngar ka ko mea kwa le malolonga le kasi. Ono sa ili tātou watulu. Neo, se whaitula utala le kau kere I on malolonga. O vātu fo I ana nafi uwha pia mai se kasi. Se akamanga ia le warka ko so I malolonga le hai. Maria mai alo whingaru. O le ala whasara lauri ngei. E reo se ala whai kala. Iyo, o tātou kampani lango sua. I ala e mga ola e kau whai kako o ria whawhenga kongia o kampani. So eke ora leanga I mea ia oe. E longo fie a fan sa o le tātou proklame o le Tautai A'e. La kou ke lango sua kulanga o le proklame so se tu. Au oe le ke saunga o lo I farada. O nga sa I loroko. Ka ko le marolonga. Iyo, ia, ma whaonga I fo tātou kampani lang sua ia. E whaonga la tō onanga. E ona toi foi mai loa. A foi mai. Whaafeiloa I. Ia, le fionga le taulangi. Le fionga le tole foa. Ia, matua foi o sātua la le fionga ia vui. Masina mua sena folava. I lunga o le proklame le Tautai A'e. I le nei vanga o le fiafi. Tātou marolonga.
Whaongale tautua le PacificEzy le masino February ma mawailo vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lau sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Mai se ina le nei whapitoa le so tofi lua se fulu maraivo February. Awa ne ngalon download le PacificEzy app I lau telefoni whawai. Ma la fwai o tupe whamamoli I le nao le lima ta la le totongi. Olo awa no fwai le direct transfer te posi Samoa yelo se leni le tātou account. Ma whaatino la fwai no au se leni whaonga ai le telefoni. Ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātou ofise tolu o tara o tāhuhu po mangele. Bevala au I le o barsalau o tasi onono. Po telefoni masandi o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa wadu wha. Ma fesili mo se la lae lata la tātou mo oe. PacificEzy o la paanga mo tupe whamo modi Samoa. Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Sabra wati le usfur minuto tenele July 5 ile tautua whawawalau Blue TV mai ser proklame Tautai A'E malemruia favor tanto tino. Ai le whawelo ia malo nungol proklame toi whamana tuatu. E ia al tanto whale o loa le na whatalo whatoi whale o loa mar pūlenga ale fautasi. O le ngolo tanto whale o loa I lalo I Hamilton. Ia Afi Aotearoa mai tala awane iai. E whakawai sau pusa siu pipi. Kau ngofia yenga. Se mama turunga tanto details. Ai te fia lava e whailo antu Samoa. O lea ua to ai tau nuu le sāfolau o le whionga I le taulangi. Whionga le tole a foa. Ia, la whalafa tūna o le tuia ana ave au malanga. Ia o le tuia ana lava vantu fo ilpa ia o le ainga. Taulangi, ia, whio ai tole foa mwa fsuanga. Ia, whio fo ile maupu o le tuia ana. Ia ai afo le tamana matematia malo. Ia o le tausinga foi. Ia al faal fitu. Ia vai antu le matua o le usonga. Ia tutuila. Ia mese foi o le. Faal fitu fatalo fatuila o fionga tole a foa. Ia polo o fionga voi mo tu te tele. I lunga o le proklame o le Tautai A'E. Ia afio mai matara mai o le nevaenga o le afiafi. E whapea foi ona o wholofam whawhelo e atu I lau tō whai le vai malai lau tō wha asiata. Ia, manatu o ia mau sā a le avea. Whangongo whatangi ao I whawhonga alo tātu atunu mai o te manatu hoi le toeo o iaisa o whamatalanga. Ia ua popo o pa ia ua umau na aisa ma ua tā o tōto foi le whawhonga a Samoa. Ia e o foi pa ia o lo tātu atunu manatu le ale o a iaisa whamatalanga. Ia o le tūlanga I le tātou teime mai se foi o na o nisi o fuanga mai se foi nisi o kalama o whantau oto whata tia lau fionga I le tai o le kalama o le Tautai A'E. Ia ai tau ina o whapeatu whatalo whatu I au paanga, talo whatu I le mamanu lau tele o le tātou tunu o whea lava le tafa o le raulangi o le wapeona o na whafonga mai ai. Ia o mātou vai e ifoa I le ia te utou I lau tū tāpua inga. Ia e whatalofa mwhawhelo e tifo I le au whaingalo e tofi le tua. Ia mai se o le pulenga le tātou unanga. Ia le Blue TV. Ia I fionga foi le pule le whatua foi. Ia mai se o le au whaingalo enga. Ia mautou whaivalo filima o lo whapeo le tautu ai lo tātou atunu. Whatalofa atu I le nei amanoa I se uso I le fionga I le konsula ao le tātou malo. E nai au kilani a fai o maua mai le fionga foi a femata pa lusalu e fa pole lua pa pe foi di falitua ia e ia ona o le tamasa a tau tunu mofono
le ainga malosi ia a o le tamalava na fo atu I nei ia na ia I maunga manu o sala ia o faiva mautiu te o whapeo na whenga iai tau ina ia whaalau le lei le tua ia o whalofa whatalo fatu ia I le nei vaenga o le fiafi talo whalama So fo manuia I lau avionga tole foa. Ia polo avionga foi vui I lunga o le porokalame. Ia me se fo I o le lau o mawhai ona fio mai. Ia se toi fai se whaasoa me se fo na inisio vaenga o mai o wasa moa. Ia malete le lava vaenga o lo fia ngai ma se o tanto. Tunu ia awa fo I le folaunga I le dei fo I tausanga. Fia fo I suro tino va ia tole nai. Ia soifua lau le lei le alofa o le tua. Ia ile lei fo ia fia matango fie. Ole fa fisili atu ia wa sila mai fo. Ia ole ua mawalo u fa manu yanga u ofu atu te ua fa pe mai po le meo u Amerika. Ia ai ele ai ole fa manu yanga. Ona to mai si aule na la to manu malo le Super Bowl nafi u te le lo ai pe te muri tai o le Super Bowl Amerika pele ai. Ia se la la au. Ia ai pe ua tō pule mai ia le au mai moa foi. Ia mahalata fa pe mai asia tau mea lofa le au sempingi o le matai o le Chiefs. Ia la na le wa sila mai ai. Mo fai va ese foi lo pepe ua ofu akula le ofu sempingi o ofu mang malo. Ia ile nei va ngola fia fivui. Malo va tai ia ole sili na le lei mataua o le amana ia ole tautua I le aso ma le aso I lo tātou watunu. O le upoe masania lo tātou watunu wa le vea le upule I tonu o le tātou wanganu. I so se tei. E o lona winga I eise wha le tonu. O le amana ia. Ia o le winga le nā tātou te ilo ai ma utou si le fia. O lo o iai le amana iaina o le au onanga le Tautai A'e. E mai se fo I lau tō whai le vai malai. Ia ele mamalu lau tele o tātou. Tunu e whapea fo I le so. Sa mātou whilo ai manisi o le tātou tunu umai Amerika. Ia na umale o le mātou pue ngā ata. Ia I le maota o le whalwhamsino. Ia ona mātou tau mawai lea. Au mātou te I mau. Le matou tatou vai ngau matou te I malise. Oi, matou fine ya lise o matou te o to lotu atu le fionga pal faltua. E moli atu ia nai se leni a waia ia matou. Ya, na alfa fitaia wa pe no faya. E tupu ia mea ona ole amana ia. Ana le aisa mana ia le mafai ona tupua I le langona o le tangata. Ia faise me alofa. E lala laki il tatu tu fine ia lise. Wa o lau me alofa na au mai. Ia. La fo ia talie pa fa matala lo na boy lunga o sima. I tutonu o le se. Ia ufaya tulo ia vai. Alula ma vatula lau tupele. Fa o popo I lau tupele na. Ia e whaatau ia se whaamalu pa'u pe a whapea fwe toe loka o e nai whaile I leo. E whaamalu po le fia amilo o whaamalu pa'u le mai te tōwhana. Ia I le nganga whaaloalo a siata e whaamalo ai fo ia I lātou ona o le amana ia lau tautua I tātou tunu. Ia e whapea fo I lātou na malanga mai le amana ia ina. Ia o so mātou vai le tātou tunu. I le nganga whaaloalo. E ia ile a foi. E ile atale na pu e mai ele tangata. Ai ese la le whaupunga na mai ele tangata whape mai o le lo ia. O lo tu mo stamale o fulano mu le lau tua tua ilunga. Ole akana le o vai kunga. Ole tu si mai tangata mai asiata. Peia se keisi tangata whaurusina le nae tutu mai. Peia na wala tu mo stamala po ale nai pito atu. Ole anau ke fia fesiri aku. O langa wo vai tunga de sila ane la tunu. Whapea. O re keisi kanga kare umere pakua. Le wha ofu wai pese keisi mai Amerika. Ai pei au te tau vai atunga o le tangata le tau enjopor kaka whala po ala piko. O e tau sila ai le anta le avu I whamon moni.
Ele ole tama ale no por tama o mau ole tama o mau ole no ia la na o mau ia mali le ia ole perista la ia mau ia ole keisi ia bo ia lise olo no winga ole vaenga na sawa tu mo u pe ai se mo lianga o se mo te fi wo fa punga ia o mai te tauna ave ba o mestoi na o ai fo yo pe ia ave loka eta loka ya ole me na ele sau mai Australia i tei mi fo yo na palanga mai ai o fa le to ina le loka ina ole ne ia le loka ta ita ya ai so ia e fa penale masalo ai se lo ia fa ta ina da se ita la Okay. Vui au tai runga prokalame. Se fa te atu lava fa manu yanga lea o si toi ina malolo malolo pe te wesi la fia. Le o tua mo nei ona o matua o fa manu yanga malo fa anga. Au ke roke wesi la fia mai au tau au Italia au Brisbane la. Momolia tua lo fa anga ma fa manu yanga. O le iwa sifuru ma le valu tau sanga o le sunga le tama pensione manolo manu malo ia Samuelu tuyai. Ile e whakasa i South West Brisbane na Queenslandi Ausitalia. Ia whaupopo pēr le dua nisi tausanga se tele e awale tautuaino le kalesia mamori atu fo e lo whaanga i lau sunga le tuaina whaatonu taua ana mataafa alo whaanga mai atu iloma mataafa po mataafa alo whaanga mai atu iloma la vea ma ema pole tiu atoa. Ia le nautu atu ilunga. Iwa su valu tau sanga le soifua. Ole oe manatua ia Samuelu matima lea sanga lue i na i kiliselani. Ei. O to ina tonu ale na. Talo fai iwa sifuru montupu tau sanga ua peia o la ua o urua i faife au ia na tofia na filifilia mai i Queenslandi o tātou tangata Samoa. Ina ua malanga fo i Queenslandi awao mala ua sa tausia ia Queenslandi ia ona tau maila lea ua malanga ia ai suia tua iloa ia tatou so ia voile sa fasala lau fo so tau songa le na o ai fo malingi e vile Ei. Na suia tu no leo malingi e vile ia ile kalesia le na o le stoina na o Samuelu. Talo fai o le na lava e a foi. Ia momolia tu foi lo faanga ia ine sunga le toina i malolo manu malo ia Samuelu. Bese ko le falitua ia tima o le tua fine o le fionga ia au Peniamina. Okay. La ua ia sa tautia le a foi le au lotu Queensland. O ia Queensland ia na malanga ilolea ia la tausia le kalesia tele lava le na i Queensland ia talo fai ia mole tu fo ia faanga pa manbianga fa pena fo ile sunga toina ia tawa ana le nai i Queensland ia ona i faanga la fo i mawoma au mema mai ile anganga fa alo asiata malo fo ile to fa ona o le mantuane o nisi o tama o lo ngalu sa ngalu due fe au man ngalu ngale tua ia fa manuianga ia le na tonu lava fa manuia tu iva sfuru valu tu sanga to e lua tu sanga to se lau ia ole a to angor so ifo ngore to ina malolo manu malo mole to malo fa anga male fionga ya vuia ma se fo pulenga le Blue TV tu sai o lo wa so ifo ole ata tu vaenga na inisio tūlanga nā tangia mai tono sio tātou atiru. Ma whai ona e whae mo mai se anta o le tūlanga le ana le lai le tōlau launga o le. Pei o le sunga ia Samuelu le sa tūla i e lumo le whamisinonga, al whamisino ia ma e uia o le ua tusi le tātou article ma vaenga whapena. Ai ma whai ona e tau whaasoa mai se vainga sai ai. Ai to a telefo inisi na mamaru le atiru na lolofia tu e le sila ma mai moina le wha moe lea i le tai on le la wha mo le vui. Malova tai asiata o se vaenga e taua na tata i ai fina ngalo. Ke pelwa no whai atu sa matou iai a ua matua le ma whai ona maua so matou wa vanoa i tutonu.
ona o le matua tumua ele ngata ile na au kapaka o matua de ai se kapaka e toe avanoa na whaasolo i lunga o le tele ia tavali me se foi o tau whaasolo atu i o nga i le paka ale a foi ale palemene ia e peta i le talia ona na paka ina stava le ina il paka al palemene ona i lalo le pulenga al fongitalai male ofisa ole ano noa i o le tunu usai lunga o i e tātou te whaamaoni ai o le case le nei o se case o lo muli ta ia e le tunu ma le tāpua i ngā Samoa e whai fo ia whaamasinonga i le teimi o tau fou mai le whai ngā malo ai e tūlanga ese fo i lan whaamasinonga lea tūlanga ese le whaamasinonga lea na le i la ulea tilo ona e tumu mai ai le isi tu e tau i le isi tu ia i la tau sa ia ilunga ia o la lava e iai whaatasi ma nisi fo i o whaamsinonga bala wina i le sona le la a le winga al whaamtalanga nei loa i le tele o na wale loa po fe apaka i ta avale tangata na isi tangata nau mai apaka i whaafeangai male a fo i malfalfono nga i le tuala i tai le ve vaenga le ta ti ai me o fautasi fo i ia on sava vali e tuai la lea o le vainga le nai le asona le la e pe ana ufa yatu asiata mal fa fonga mai le tunu tatou te iloa ai e monia ia le tapua inga Samoa i le case le nei e moni fo i le tapua inga mal fai talo Samoa anga i le nei fo i alo le tunu ai mai se o le fa ato to ina o lo uia na leila ona o le tama fa nau o lo nu i sallo Malia lava. Ona o nei o le ti ai tono mai sallo lo ia telefo o taimia o te talanoa ai ia Samuelu ia Sam ia e talanoa fata mau le nu ia ma ave ai le tualalo ma le fautuanga ina ia ma le falo totele o vainga ia le asona leila i le tulanga e pe ona iai ia le fai unga ua iai o lo ua mai le fai unga o le a talia i le asotofi i le afors fuma le lua ia le taliaina ma le taliaina ona e fa'auli tola ma le matanga luenga o leo e le mana na o ina ia peio pe tatala ina itua ia le sunga ia Samuel e pila ona mai tau atu iai o lea ua au mai ia le fai unga o le atalia se i au mai ia se fai unga ma se lipoti mai i le fale mai lea sa ave iai ia Samuel ui le whaongai no o le CT scanner ia e whaamauni ai o lo o iai se ngase o lo o Afi ai lona maho lona tangata lea la ua tali ai nei la i mo lea so tofi ia e foi le whaamoe o le atoe aua ia tu iai ona o le tapu inga lava i le whaamoe ia ai o tulanga le na o lo iai sa maua le amanoa e tala noa ai manisi o le autu stala na leila ia e iai ia le tua fine ia maina ia o whamaru mua tu i vatu na sua whamatai ia e mai se poi ia le tua fine ia langi ona ua tamasa ni lava i tau ina o lato ia lato fa ia manisi o le autu stala sa ia na leila na matou whaasoa ai i le tūlanga o le alia mai ai. E le o mawhai o na matea e le matanga aluenga. Mai se le li komsina o leo. O lo latou whaatino ina ma lo latou vili pea ina ia le manaumia le tatala i tua o Samuelu. Ua avea ma awala ua matua whaamautu ina ai le taofi ma le finangalo o lautele o le atunuu. Le corruption o le matanga aluenga o leo. Awa atatou mai tau iai. O le foi la ua na matou whaasoa e na le la. Pe ie mai tau atu iai. O loo o le mele ua moli ai. E molia ona o le defamation. Malie. Tau whaaleanga.
Ai afuala iai I le defamation sa tau faaleanga ma upu e sili atu na mamafa sala foina I le tamaitai palemia o nisi o minsta o le kapeneta. Ai mai se fo o nisi o faipule. E nisi sa latou lagolagoina le HRPP. Ona fisilingia lo lea, lo ua taufi. Ona o fisilingia lo lea. O fea tonua o ta otoele malosi o tatu whainga malo. Upu tautino ai le arofia. Malia lava. Ona o fisilingia lo lea. O fea tonua e ta oto ai le malosi anga o le tatu whainga malo, ma le leadership al kaku whainga malo, pe a whai, o lea ngā o ka ngaka e lango I le fast, e ka loka wha pia ma ka o fia wha pia le mwhainga kala I kua, a fua atu fo I nā iuso ia, ma le paulo ia ai me se fo I o le ma, o tangata sa lango I le fast, ai sa ka loka, a o lea e sa ta fili sa unoma sa o loto tangata, sa lato lafoina upu fai ma upu tau faaleanga o upu mamafa o upu masoa anga I le fionga le tamaitai palemia ma minista o kapeneta. Then honestly asiaka ma le fafonga mai le kakongu, I am now questioning the leadership in our own government and our own party. Ile nganga faaloala. Malo whaatai. O wao le tūlanga tōnu la vale nā wala yo na o tamo whai atu pe mo se update mai le sunga le liloia ea oro tūlai mo Samuelu ea me se fo o siona whare tua e le imo mai se ai opisi la vaile tūlanga fo yo le nei taimi a o le fisili fo i le ngā o le makua i o fisili e lava o le fisili ngu melakasi e pe i ora kau fio finga li i ora kangaka fo i le o le drug lord fo ngale o lenga extradite o lenga au mai se sia kungu fatu ai fo e pe o le puinga male e pe o le sa ilinga fo ile le o le tangata na matua maliu wai de kangaka e au lava nge ko ave o le defamations le mele tau fia o le la wo ko ku fo ku lo no winga ya tangia mai la anga le ai ngei le CT scan le fa akari ngai mal tūlanga le fa atol talinga va tu fa fonga la tunu ngo winga ile ma fa yanka kala ikua ai ole le mea o lo tau pule asiata I mai manino le tatu tunu ele o mafaina te tala itua o le fa atalia ile he's now been taken back to tanu malala le winga o lo tala le winga o lo tala moni lava ma mauni le winga o lo fa matalanga longo winga anga le ai ngai la le vaenga le CT scanner ele tau yai se vaenga fo ile le pe o se tau hope longo winga sia ka ko wamio engo fo ya ma Samuelu o ari fa va ile aso tonu e tula ya ile fatu langa mele so lo se fu longo winga e o ya ile aso nga se lo nga o ile aso na fatu am fa ina tau yai se fu nga fa pe o le tetala itua ai walela wa fa tali uma vaenga li poti maya a fo mai matulanga a ole vaenga la leu ke kau fia fisilingia ole ale vaenga waloka umiere ko o Samuelu a ele o la vea le tu lo la ele o la vea si ma fine le I upu ia nga kau fa lenga ka wa ye Samuelu ia ingo le na ta wa ye Samuelu ingo o tangata nei ele I fa akala ngoa fa kasi si vai wala ti fo ia loka va ia ku ya kai wa au mai o si vai fo ile le wa ka va ai ka kai ngo ya si vai ai se ala wale mo faina tata la le to lo Samuelu ia tua ole aso fina ngalo ole fo se tau reporti mai to tonu inai ele taimo le to lo longa malo ma te asia tel fa fo bel tatu no vai ngala vai titilo ia le melo le peo mua whether the person is in danger to the community e ono na faia ni a fo ini nga yo inga e pe e a fo ina ia fa manu alia hai pe a fa ina se tangata he is not a dangerous person e pe o ka fo eso so la mai fa pui o fa mai le awang e approaching al ka le because that person is a dangerous person ia aola ina apalai le ia le pe o va nga ia tilo ia e tilo ia
pe o le ngei kangaka a kakala ikua e o ngoa whainga ai ia le community i longa sau ikua lua pe o ngoa whainga ia mai le community e o le tali ele ai ua fia ngei kausanga ka lua ngā lea li lunga le maka upu le ngei ele ai ase me o a whainga ai le tunu upo o se tangata e Tasi. He is such a friendly person. He's such a friendly person. A fua tu fo iai ile afo ile fisili pe mata e ono in danger lo na ola pe asau itua. Ua fia kausanga o ngofo ikua Samuelu ma felo lua ia sen. Ele ai ase isi o le akungu mangi kangaka o la ko fo ua Samuel. These are the two main questions e ala ionga. Al fisili, al mafua, al fisili kele. Then what is going on? What's the sole purpose? Ole me akonge. Ole kalifai ngofia. Because the police are so eager. Leanga olanga afi ai maleo leo I kuwa inga arkama. Ole mela le pengo faya. E ala na o faya tua le tala le na ofisilingi ai. Leanga ole kaimi o kuila epa. Al kasia kala kuila epa I leo. Yes. Loka pai. Ea pai fo ia kia unga o aia kia upu ia kuila epa nga whaalele lungo le ea. O mau whakongun komisinga man mkanga luenga au kau muumelo I Samoa loka. Well, tough luck. Wrong person. Wa lucky anga whape mingoi e loka. Kara saoa, kai mingi o lai ka wau mai milio ngā Samoa e kongi e lau suwanga whasanga e. Ia. But o se whaenga ngai o makua in question ai le ngā yoinga wa le ngai ele o ngisi la o leo la e a foi un kano la ko ka ofi kala I kua sem. Ele ai ele before ia ngi kala sem o foi ele kanga luenga who the hell are they? Le kanga luenga o leo they are public servants. Is to serve the public. Their job is to serve Samoa to the best of their ability and their knowledge and their understanding. Aile ola ko ngi kupu a fa ya ku ngi kala o pele la. No. Ua pei batu wafo. Batu pa ponga mai ele tunu asia. Whaftai lo finagalo. Ole tūle nā le uwa vai e tuai. Ua pei tulo wale whafonga maua Samoa. Ua pei ngi lenga. Ua pei le whaonga ina le matanga ruenga leo le paua wa abuse pei ngi lenga. Foi le sila nei atunu nei. Pe feko ai ale leo kulo wai le whapeta te whai atu a me oni me o whai Samoa au leo te tala noa. I mo leo e le me whakaua i le me le mawai le kaimi. Pe feko ai leo i ngei kulo wa ma nunga ma whiangunga le pālangi. Pe feko ai ma palau vale fia se lau. Pe la lau aku e kangaka le ia tato si sila nei le waitangi le renga whai ngei. E o ai ngai malo le malonga makua I whai e maori. You guys are most corrupted or whatsoever. They call them by names o mea uma. Le ai ma se ngā o iao leo. E le ai ma se ngā o iao leo e le wasting ai so la kokaimi. A o le mea le wata vai atuai I. O I ka kei loa ai ma mauti noa. E iai le kangaka malosi ke le aku lai kuaku o ngei mea. E wa taalo fo I le kingo kulou. A whape fo e whai aku se kala waka alo le kingo komisinga. Ia maria fe ngolo finga ngalo. Leanga o le fōringa mai ngā o singa ka mai ka lai whai. Kou ka roka ka ngaka. A le whaasao ka ngaka. Ia ue vai sila ilea li ingo ngā wakua re kasi kiro ka lama o le aisa. Yes. Ma maluanga I ko kongo Samoa. Kasi kiro ka lama o le aisa. Konua fe mangupu sala. A le wo sa vali kuanga o le konua fe mangupu. Those are the real criminals. Yes. Those are the real deal criminals. Ko I whao ngā re kamalea. O na so o tanga malanga ngā luenga. E a vaku whaasori kula whongo ai le kasi KG.
O le kele i o le street worth for kama ngā pe a o inga whaakau makulei. Ai wa ailanga sala le whai ngā o le koru afe o le uara ngamu. Ngā o ngā rifo ailanga saving wa langa lai le ilanga ngā ruenga, ngā le rifo ailanga saving kala i ai le koru afe a ua e fia e a fo i maasi ngā po vai aso ngai, e le o se me tutongi la vai le aso e tasi, o ngai ke le aso e ave, ai le o mawhai ngā ave se kongi uka le whare pui pui, e fia ngi kupulanga o le a whaaleanga inga e le kasi kei chilea. Pe a o inga o runga o le awara kele le kule inga. Wala ngai meisha wha pe ngā mea kula fong. Oh yes. Oh, yes. E fiangi kupulanga o le a whaaleanga inga o la kouolanga. E fiangi ke ngeki kulou. O le a i ua inga leanga o langa ma maikanga la iki ai. Onga o le afeki o le aisa leanga nga ngaku. Ai how many aisa before? E fiangi si aisa nga sao mua aku a o lefa ko a maua. Ai sau le unga o kamalea o le pingaki. Ai vifo Samuelu o le si vaenga le lea e tau o foilo o loi toi pe no fa tu lo foi a o fa fonga le sunga le lilo ia. Ele isa Samuelu fa pe mai e fa leanga foi le lo na tulang o langa moli mau. Ia o le ala o matua sai tia ai sai kia koi marko o luo Samuelu ele nga kalanga faia. O le singa o fa fisili lo fionga vui. Na tau maua e se update o le ale me wolo ka umi e si vai. Tatia ia la Samuelu o lenga whaianga forfolanga. Ele ai mase me o manino mai. Siata, ele ai mase me o manino mai wa ofisili fo le na le sa matu tala no ai na la. Na ofisili ai na i tu fa fine tu stala male reporters me se hoi. O la ofisili na ofisili ai. Okay, o amo lianga o to luo. O ai fo io o se. Wala po lianga o to luo se. Wai no auenga no tau ma fau ia asiata wo tau ma fau ile fa pe ua she was aiding and abetting longa ko lua sa ia na ina lona to lua wow ele ma faiunga nga prove le na me ile tu langa o iai because ole vai nga voi le o te matua fesilingi ai ia uia le loia o lo tu mo Samuelu ma siona to lua o vai nga nei sa matua te tau ona matua malosi ai le finau ole tu langa o vai nga le o tato va ai nei asiat ya o ai nei la asu ye nei tama balto pe a fai o lo ia o te o mani tele po ai le lo ia le e a foi all I knew ole o wa ai le amata mai o tala no mai o le a foi o uni sapo ia o tele lo la po ai nei la le o ia tu mo po la vai tau bina ai o vaenga nei asiata ua matua tato fesilingi ai every angle on this case. Na amata le mele nei o le moli mau. Na amata o le moli mau, o le fesili. O anga i o inga na whaia ile o atu le tamai moli mau. Le ise mea. Le o ina au mai o le defamation. O lona winga, ua tau mai ai. Ua se le a fo ile tō whāna i o tātou mātua. O salu vale le lauta mu a opo. Ile tō whāna i o tōtua ama mātua. E whaalupe ma whaalangi le matanga luenga lea o le malu o malo. Lona winga, e malu i ai le tangata whaale tonu. E malu i ai le tangata le taualoa. E malu fo i ai le tangata maua tupe ma taualoa. E malu ai so si tangata. Ale mele o vai atu nei. Soli. Ele malu ai seis. Ele malu lona winga. O le tau ole au vaenga ne. Ele o a fia le o leo la lava e sa o malelei le lato i le tatala noanga le nei asia. E fia se lau lato o leo le lei e ma tu te feiloa i matala noa.
na point out mai fo i le vaenga le la le isi leo la le ta ua i mele ia na titilo mea o atata iai mau e tasi ala utala na vai iai ma lo li fai le ko ngalwe ia mo le mal vaenga le o ue e a fo o vai le ala ia i fo linga o tangata e pe o le vaenga le asia ta pe ona utala no ai ua fa pito ua le manu le tunu ile o leo ona ua fa mua e leo la to ia sila fia le tangata e alon na alu e fia tau tole ile afo ile ngaluenga le lona wi o a kala e vaku o a le anga la ua ko le tunu ia lava le on sa ma ia iloa o le ngaluenga e le faingo fie lona fatinoi ai a fai e to ale le e inu iai fa manuyanga i tu atu na an mele le aila na o le pau ale mea ua o mai foi lele a maleku ai nga skaidi lea yo awange yo ko lafo mai i upu ya ma ko ko ke lafo malong i upu ya ma ko lolo ma ko ka ko well don't forget o le pau fa na ngaluenga o ya te auto a o le pau me uma o tanga tanu o le tu a o inga savali le ku ke e o ko wow then any good government would act accordingly right there, right then. Ye le ngang fa lo. Malo faftai tar sia ia la le sotofi wala nga le la wa tolopa ia ile tulanga fo yo le fa Italia ile reporting mai le forma ia ma se tato to va ila po le ale tuo patatua o le ata o to mai ai o te le lopo e tau maua o tato ia ila vai le mata upure nei o falongo ku le Mani al to fa asia ta pe e mo mai ya. Wo mato yo le la ngona ina la vale ya oil taimile nei. I can't hear you. I bem fa von malolo ai sei. Malolo mo sina minute ai sei. Tau siaki po fele a fai na il taf so tai ngai le nga fa lo. Malo faftai vui o le manino le ia tu ia le mantou pito i lau fionga a tole fo ai wale le mana ia I can't o le fu fo ya wow just can't hear la taon malolonga se kausiaki ka la mautu malolonga ia ona toi foi mai la ia le se siaki ia pele o kolofia fo ile waya ia o le mafso ta inga ia male fionga le taulangi a tole fo pe mai ata tu a fa salong fa business
Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimura watito is 4 minuto ntaroli July ono I le taimia mantou ya Aotearoa nei le o mole mamso ta inga male fionga le taulangi ya tole foa vui masina mua. I lunga le proclame le tau te iai. Fa mole lau fionga. Tole foa o lea o te whaafisiri atu. Ono le foa o vai antu I le toe au mainga I tangata o le oto otonga mai o ni whaatara noanga mai le urungali I fo I le au se talia. O le fo I wako I lau mangu ia mai ai nisi fo I o tala peye e fou ma te I le atunu. Whapea mai e se fo I le Sam walua ka ko Sam. Ia, walua ka ko Sam, walua ka ko ki nganga o I leo. Wala I runga, o te whatu fo I le lau tala, o le asau teiki ia la fonga, a le fo tau vai atunga waku wa ia le pe se, e pe asi sa mueru le ufa ilangila na fo longa, o se matai esto ino tu lole ingoa matua ia ale vena ale le fionga ministara ngolango. Le fo lau fa adi me le fina ngalo ministara ngolango, makua le fia I mata upule wala monu ia mai le suafa o sianga makai nga mali wa ia ngase. O le aso fina ngalo I fo I tua inga. O se ba kanal tangata ele ele angal mafaufau ele I pe na ngata le tulanga lua le aonga ai mafaiona ia fetu na ina lo na mafaufau atotoa o uma na au mai ele tua e te tau na te sila fia ai o le fioso so fai solo o le mata upule nei ua matuafa mautu ina ai e ai tangata sili ona fo I ona o leia e makua afia I maka upule nei leo lo tal pelo la oi peno foi atu ai se banga nal tangata le fasale wala le mala mai le fetu na inga o menei e aku fa kasi le paso pe nga esa wo fo I meio paso le sipo ya ai aku fa kasi la buima asiaka ma kanga e fuie ele io o ilunga ia o nga paulunga ai nga pe nga ka le kulanga lua e mafai nga ku fa kasi va person o le ali nga amaka mai o kasi le sema di le o le fisili o ai le ku o le mau semi e la mai ka kongwan nga le pa ele fa ngata pe no vai atu o le mesiri na leanga ona o le tau mau atu involve ia faletu o le isi e fa pe o ia na sau faise moli bau a o le fo e silfia le tunu o le fo ia o le tete tu fisili asia pe sa o tu ia o no faia se moli anga ale faletu o le fionga ia va ele this is defamation. Langa le kako wonge le loka sa mi le defamation. Le fisili la. O wala me o tua ye no faise molianga o ye se fofanga ale fale tua. O aso ko nei wole taunda tatu to yo me wole le
o le vafe aloloa'i ma mea o mo fa'apega leanga i le mau ai se tonu ni mea ai ua te tau ona leanga o le ta'u waleina o le ingoa o le tagata i se mea e le ami o tonu. And that's defamation of character to a deceased soul. Ia pe o kalaku lea ngā maka mai o kasi le sem ale la masalo e uma e kausanga nge o fa sem. O ko fa pe ma ko ia ma go ma polima. Le e foi na ma ko sem le nga oso mai. Kalang ka vale le ko ka mai king kala ya la ko o sa oso o pi oso i lungo sem. Ai o pe o ku ile fa ile o nga ko mo kausanga e fa pe mai ia ma ko ka ko sala fai. E foi le ma ko sem le nga sa le va nga sa inge ua leanga o malpa o lang ka vale e sa fa makar se o oso mai ngai i ngai ka uka e o le fale o le Manukau Samoa le fiafina e vo pisi o nga ngiula o so i ngala ka van longa wi o le famisingo nga i le sua faset o le famisingo nga le sua faset e le famisingo nga maliwe ya so yeri a chaka ka fa paling ya kur me mo kwa o vale paling ya batu ale tango ingas Ale e mafuongo waka. O le tutu sa o tama o la ukara foi le kau fai ya. Kusa le la e unga fai uru famasingo nga fangua masua farmere. E unga umaenga. O se wa umaenga wa su le si sem. O le aka uvalea. O le aka uvalea le a inga o se. O le tangata la e no fai fa msinonga fa pena. O peke lo fai falei. O wai le leira fa msingo ingo o sua fai. Pe a fai le kau sua. Le kau sua fa le kau fa le velame. Ia o le bela na. Ale winga le na fai atu la utala. Se e yeile me ta o le tala e fatu mai. E kau umi se kaimi o ka kau karikongu. Ia ona fato o tatau lolo lea so le iso le makua i o ka se ai dea mea. O ia ku ainga. O ia tu ainga tala whapea o le toe tatope mai lava. O le toe tatope mai lava o lea ua karoka kangaka. Ia, o le si vaenga o ia isa utala la ua fionga vui. Na manino lava le maa tala noanga ma le maa fiso ta inga ma le fionga fretua ya tupu ola. Ele ngata o le tusina ia avatu le komesina e au maisanga whaasara launga whaalaua i kele e kili ailonga i ngoa la kele i karangoa pe o atu foi e tupuola mati mai vasa. Ma le isi la, o le tangi e whaasanga i a kuila epa marimongi i le whaaleanga ina o le ngoa o ia malana whanau molonga ainga. O le kusi la le ngā mare kangi le ngā. Lea e matua i le iloa po fe o iai. Ngā mua le kusi le ngā mare kangi le ngā. Ke roe mua mamau. A ele i au maia le whaasi silanga whaalaua i kele o le wanted o skamo Sam le ngasu e mai. A lea la pe wātangia mai wā watu tangia tangata ia walanga o kanga o le ngā mangingo mai lava o le whaipule o whaleata. Tolu. Ia masita maita i whaipisi ngisi le ngā ka ua ilonga suafa mo le maua Sam. Mangisi. Le onga kangia wa avaku e whasanga ya Sam onga ua mention mata ua la tau ingoa. A lea la ua makua su e whaalaua i kele mai ama public mai runga. Ma su e whakapiko solo walua i matupea leo. Le su enga o le kangia kanga kangi e whasanga ya Samuel. A lea makua le molo au ware kangia le wharekua. A o tangata ia nga kangia le wharekua. E le ongi kanga ka o la lafi o kanga ka le ae makua sa iri ngō fie le feo ai solo. E ila lo manatu. As long as ele afia leo yau kua inga. E fiwar kanga kai kangi. Ele yango ye leo. I think ola nga that's my take. As long as ele isa ukala fo ele anga e faale waile ngi leo. Mala fionga komisinga ma sui komisinga. O ai ar kanga kai ke haru soro ia walanga afua fo mai ka iranga sau mai Australia o i mai America sorry
O le matua i ngutu leanga i le pale mia nguku leanga i ala auri nguku leanga le whainga malo. Ngango iai kurowa. Ngango iai le suenga. Ele iango iai leo leo. E ui fo i na wa uma ma tatala lo na tusi folau wanga or kusi folau ngaloka. Ma whaasanga koe apia e whaingi video. E ei video or kenge nganga whai mai sa moe le e se mai. Peo le nau to e tau fia siuru ngari i foi leo vaa masi ona wharitua. Ai sa iai fo i lai var kenge nga sau nga uma fo i nga uma na tatala i tua le vaenga na tau fia ila na whemalanga inga. Ma ave iai le lapaka inga i le ka kaunga koe whaiangi video mangia. Ai sa whai lava i le i malanga ese. Nga koe koso i kukongu, ele i koe kosoa. Ma fua ese a, leanga ile ia afiar ka mali anga o leo. Manga kua fo le video le nga whai vaamari, sa tele i fo i ni tūlanga o la fonga ale sunga ia vaa. E whakakau lava ni makanga ruenga o leo. O le wingala na ele i le whaavai o la utala lea i loo opinion na o au. Lea ute whaasoa tuai. As long as you are okay with the police, o ai peke whaia kala o kuila epa peke whaia kala o fia me peke whaia kala o la audi. Ia kasinga mea ele a fia kuila epa walanga o kaimi o power ko inga. Kaimi o power ko inga ele eila se me saufa penga. Awa o le tūlanga le nā lewa vai e tuai lea tau mea e tutupu mai. Nga o nga whaia o si ngau kua inga e whaasangan makanga ruenga o leo. Ia. E nga o nga whaasisi fuo si kamai kiki po si kamai ko inga le su inga oe, le tangia oe. A o kua haku o paka kua. O lai makua ma maua ia le ua leo. O le fisiri lai ro mafaufau. Kangi, limongi, kangi, le whawhinge, le ki ngā whaipisingisi lea, ua whalea ngai Sam, lo lako ngoa. Ai se awa whinga wai leo e ka ofi Sam ai leo se maka upo leo. Oi kau mo mai lau tala lau te whai atu lau fionga tu le fo. Ai se a ua mera i kele lai leo. Ele popole leo. Walanga ele o se ka ele o se meo afia i lako. O re kangi ali mongi. A fai o kangi foi ma le wari isi umu ngare ngai ka uma yele au fekangisi ngai isi makai isi umu nga afia i papovi. A fai o fekangisi ngaka. O le ala le mea la mera kele ai leo manga ngau fua leo. E alu i fuoro lako kai mea ka fio fi umir kangaka rea. Pa wane mea avaku kokongu. Saingi faifa makalanga pala ya aru oi kua e whakarikari lea so koe kua i ori whamasingonga. Lea ngai leo se mako ukangi. Ae ua tangia mai i. O leo la e lau ke kaofia. O la fo e kangi ai ma leo i kua akur. E koe kangi a lako. Ma koe whaakingo ai lako le lako ukangi e roka. Ioi. Wananga o le fisiri kele ngā le fisiri era lo mafofau. Whakaikainga. A whaina i o le a utangi e kusa ia oe kulou oe le uso vui lau fionga. A whapera lau lako nge kangi. O whaleanga ue vui. Ea o akulo leo loka mai oe pe kaofia. O le upu mongi vui. Pātu lau o fionga mau mamanu. E re mai maua se kaimi o leo e sanga kaofia umi e fua oe. Nga uma nga avaku whai rau mori mau kuskusia. Whai o rea tūlanga umai mo o mia mor ngā vaenga whapea mai ia vai. Nga lusu whai kula mau ke kaofia oe. Ya, koe kumuri la i o oi kua kakala e liskala ngā mea. Aru oi kua. Paule mea, awange e koe whaiang kala, awange e koe karangoa le mea lea. Se i o le whamsingonga. Si? E whiua unge i o ke whai aku i leo. Se e whamore loka pea vui, loka pea aua nge i kou vave releasinga, loka pea. E siwa e o ke whai aku e whaasanga mai leo ma prosecutor leo mwhape ngai, e lea ngaro uru. Ea, ngi ma o mako ngi au ka vingi la mako loka i mako ku fu i sem ai aru oi peko solo. Tako e tau mo mai leo winga la utala. A o lea ua kupu ia Samuelu. Ua makua ese are whainga le ufai. Ua makua ese a. O se manatune nā lau fionga vui. Ai au tai aila ni mata upulea. O kau maua whawhatala. Ia walanga o mea lai palu mai oi au skadi e singi ofisa fasala. Ara ofisa fasala lau vui le sa isi tau vaenga le na tau. Pesa e fo isi tūranga o se case sa tau whai male whare fasala lau le lau fionga vui. Tau mau atu i nei whawhatala whapea mai o lea e le i whapawhala i ngā tūranga lea e mwhaona e sau no i.
O ile keisi Australia. Ia i Australia. Ele whaftai atu asiata ele whafsiri mai ole aso ana nafi. Ona ole silifia foi o nei dapa mata upu ia sa fatino la wailunga ole aia inga ma le fatunungan tuina mai ia ona tapena la lea. E ui ai no uloa e tangi ai au e nisi tangata o a foi ai leanga e te tauna whaile me sa. Ia ua uma la le stage 1. Tapena le stage 2. Ia ai e fatali la ile full commitment ale malo ale a foi whainga malo Taluai o lea sa matua pisi ale a fo ia le fatatu whainga maloi i vaenga o lo whapeona tūlai mai e meise te pisa o le tunu ma vaenga o whapena. O le mafu angala le na laion na talia na umi na talia O le aso na fina wala awinaia au i le ofisa o le Minster. Ma au mai e loa se whaai unga watu ina mai. Ina ia faa wau roa ia le case. O le po na po. E te ale lua na po le mabeau. O u tala noa nga i Australia. Nga i loia. Ia maabe iai o na lalawa sa toa ia li loia la to ia maise o le case le tulanga o vaenga uma. Ia ele whai ona so ona minoi ia le tūlanga e pe ona iai ona leanga o le e fua mea uma i le maloa. Ia le la ua mai le green light. O le foi la ua pena uta ua e te ale lua na po fatoa u maua sa malolo nga i le fisota i pea ma. Ia ma au mai fo ia fetusia inga le po na po malato ia ole talala asiata i whafonga mai alu tātou atunu. Ia ole ua langona o ile le wa o ke whai aku ole whainga o ka ikalasa lai whai ai o ile le mata upule nei na ua pe ua to alia o ile le tusa ole to alia i le ngangada peritania se whaamakala i le vaenga le la ole pause. Ole nga pause ai le stoppinga. Therefore, the continuation of the case, the second phase of the case, is coming your way. Is coming your way. Manaya. Yeah. Ole tulanga le na pe ona longo ia foi e faftai foi i le whainga malo. Ia mai se na foi le fionga le te fono le tatou ainga o le fatutua le tua sa mo tasi. Ona ole telefo i olo na loto e a fo i le fatala noina ma fa mala maina tulanga i pe ona iai ia le au fono fo ia le whainga malo o kabineta. Ia le la o tu ina mai e loa. Ia pe la ona o langa o le ua e fisili ia mai o tele tu e nā tia se mea le anga e pe a ona si fiang. Ia o le tali atu le na i le whaafonga mai lo tātou o tunu o na winga e masalo e le o toe mamau ko i se teini a e toe whaia se malanga i whafo atu ma Samoa nei. Ia ona o le ai o le sidi o na tāua o lai o lu o iai ia le ua uma o na filifili ina ma lauto ngia ma o malie iai o ia le na o le a whai ma feso ta inga uma i se ibanga na o se vaenga e matua tāua i lava le mo mia o au nei. Ia ona whapele ua o malangatu o lo ua iai lava le ia o se tangata fo i o le a fo i o ke toa le loto i tonu o le a inga o le whatuatua i le tua sa mo tasi o lo alala papa ao mangalue i sini. Ia o ia le na o lo avea ma fisota inga. Ia avea foi ma mouthpiece. Ia wal ta upule nei ia tali le na asiata il fa mai tato tunu nisi fo isa tu fisili ma o fe me ai po la lava me o kupu fa pea le ai pa wale vai nga sai ai na ona to alia ai sina teini
ia se I tapena uma vaenga e ao na tapena. Ia le la ua au mai le whaiunga mau tu. Ia mo mai le green light, ia wala au mai loa le fionga I te fono ia te au le aso na nafu misalo fo I o le a sauno I te fono I te mfo o lana san fatal noanga. Ia pe o lunga o lau polo kalama po o lunga fo I o le soal pule. Ia o le a sauno manino ai vaenga le na. Ai o se nganga fia. Ia le la o le a koe au mai apa au ho I koe fapi le apa au papai ia maka ho ila koe le I ko le alu koe kilo mai anga ilalo ma ile nga fa lo no jeta man fa funga sam Malo faafetai lau fionga vui polo fionga tole foa. E tu sai o le toe whaawa wina faafetai to whaawa i le kapeneta, I le malo. Leanga ai se isi vaenga I te tau ona tutu malo si me whapea. E te tau I le whainga malo. Ona tu lai. Pe a whai o le akako woe uphold the rule of law. Tūlanga I le sailia o le moni o le tūla fono. A whai o le ua mawhainga a vaturu ia le sunga ia tala paunga ua ta ua whailo na suafa. A whai o le ua mawhaina a vatu I lalo o whea ngainga whelango lango sua ia whainga malo e ala I le tūla fono. Maenga fo I o le extraditions. E mawhai ai ona toso whaatata mai se tangata o loo mo o mia I Samoa e tūlai ona oni tala leanga ma se tau wha leanga. O le whaingaranga ua kakaunga whai ai e koso kuai leo ngā rira. O le upu moni ana ma le upu ele nā tia. E le fo isi anga a mea e tau wha. I le vaenga le na o le tātou mata upu e whaau wawina lava leanga o lai whai ai Australia. Ma ua soli ai ia le tūla fono o le Australia. Ia. Lala o mea uma ma whaupunga lafo ma ai mai se foio au nanga o lo whatino I Australia. So the case is to be heard in Australia under the Australian law. Ia kamalala. Ele ulala yeses. Ei. Ele ula tu yeses kama makuala ia mai o le o kako ngi Samoa le pe o Samoa le ia le mingiska fa mai ia mai se o le afo il komsinga ele o meu be no social media ele a maka ia Ei. o Australia mangiusila wa uma o nga fakula fongo o uma nga fakula fongo ele ai upu malafonga e fai ai lunga o social media. Therefore the case is going to be in Australia under the Australian law because it has been committed in Australia. There's no extradition if a fucking oinga le pangi ai osia ka comment. Ai mana ia foi le umana convicti o ai to extradite Samoa ai to fatula I Samoa. Va ko le mana ia foi le na. Ele o ki fa kasi e fa au ki fa lu. Io. Ai le o le vatunga foi la I Samoa. Ai mana le vatu ave mo le moto tangata. Au te loa ua mantua I ngā lala le moto tangata I le fia fei loa I isi vaenga isi urungali. Ai wa ta ua le vaenga le saunoanga le fionga le komisina o leo. O le manai ai o le nā saunoanga walanga o le na mai whaala wa I tele. Ai a tātou va ai masira sila le atunu ui le whaatinoina la. O lea wala kaofia sa maloka sa milunga o social media. O e sa o ai la kangi, e sa o ai le kangi ale ro makua voi le nga le na tu le me le vala au voi le o ku le vala au o le aso sa. E vai atu la le lo matua. I kanga kai o ru mar fai au. E peinga o nga kango o fai au le ulu o le tangata pa u voi le kua. E pa ua kurai kua le kangaka ai pi la sapo mai kangaka ai kua ia mana o lo foi man lo matu e fa pela na fainga na ona pa ia tu kangi allo mo kwa nga pa ia ko fe au le ulu ele o fia pa ua palasi pa ua kwa le kauri pa ku ela lo ele o sapo eses na ona tu ai le lo matua fa mai lang kala fe au o ai ar pa ua sapo o ele pa ua ele sapo Oli tūlanga la le nā. O leo ke vai a koe o ia i le saunoanga le fionga le komisinga. O fea le social media e whao ngā, o fea le social media e roka i kangaka. Pea wha peo le saunoanga le nā walanga o Sam. O lunga o social media sa whai e fo ia na saunoanga. Ia le ua matua loka, matua toso whaatatai whanpui pui.
ia ai a kau whaleanga mai la ma whai tala mai le ia le ungali i le ising. Ia ona whapele wha ele wha onga ina mea o mai runga social media ai uelea. A tono le au ngau au te. O le nao le a wha onga ina la vai au se talia. Ma wha au au le vaenga o le tula fono. Ia, o le si wha usili lau. O le nā tonu lava. O le nā tonu lava. O le whatino lava le ia le a fo ia le Casey tonu o Australia sini ni New South Wales. Ia whai ala i lalo le tula fono a le stete. Ia whatasi po ila ma le tula fono a Australia wao. I le ngā whaaloalo a siata ma whawhawai o tātu tunu. Malo lava whaavitai vui. O le isi vaenga o te fia follow up lava o na ua umita te le ito e tala noa ai fia maua se o tonga. O le tūlanga fo i lea i sau ngoanga le whaipule a whalea tale sa whai whaasanga i lau o fionga fo i. E le to e tau whaailoina wasi la fia uma le to tele. O le ase update o le nā vaenga. Awa a fua ye o se kau whaaleanga le mea le o kau wha makau. Pe e mama whaatu la le tau wha matau ngai lo kau whaaleanga. Ai o le ase tau tonga o le mata upu i ala le tula fono o whaawau pea se tūlanga ina ia sa ilia ai le ami o tonu ma le tūlanga o lea tu ai ngala fonga i le whaipule o whalea te tonu. Ia, whaftai a seata i le mwhainu tāwhia. Lenga o lau tali le na whai i le limi le li whaipule. O le tātou whawhero loa i e tū mau e o le whawabau. A o tū la whonoloma ia e le mwhainu tāwhia. Ia, o lea ua o tau li maina le tūsi mai le whawhita. Ia i ona o le sa abe le a fo sa abe fo i le tūsa o le complain fo i le anga i le tūsa i o anga. Ia, ae o le ua whamanino mai. Ia wa o anga masani la. Dova pena fo i Australia. O anga masani lava a fai a fo i whatinoina se su enga whapale mene i mata upu whapea. Ae whaamaunia. A o lea o loa fiai ia se tangata no pe wa fia le tulanga. Ona au bailo leo le polo inga ale a fo i ale whongwhitalai i masani. Taluai ona o lea ua whaamanino manino a mamai o io le a fianga o le li whaipule i le alo kase. Ia, ona whapea leo le saunoa ngalu foa. Ma ua o le a o tu ina tu loa le mata upule nei i le suesu enga wha tu la fono a leo. Ia talwai la ona o lea ua au mai le tusi o lona wiki. Ia, a ka la kongei a waku a o le kanka kongwa le ia i le wheke inga leo le mea a kolinge. O longa wiki. A fai kausanga nge i lua afe lua sifun malfa la u kami. O longa winga whako a fonga i Samoa i le case lea. I le masalo po o le lua afe konu sifun malfa. Lona winga e ui ala ina mai tau watu fo i le e tau ngata. E aleanga e sili atu lao na tau ngata ia upu ai mai se ai ia leanga ele faia i lo wingo tau le tala sa lafo i le ingoa matai o le ingoa e pule ai lo ainga ai lalo le puipuinga alo no ia pe o baenga la ia le mafai ona ata fata malala ia i baenga papea o ta umai fu ia taita e mama ia taita la taba ai ia i le matai o lea na wha na au mai e le wha lo ngalo ta ainga. Lua, lo na winga e mama ia ta ita le tausinga alo tanuu i le swafa. Ia, a wai pe aho na si le fia le o si tala e male ai. O ina nonofo le matonu e wha mua o na wha tulou ia sa tuala. O ai sa tuala. Vui, mavui. O le whalesuani lea. Ia e leanga ele i whaia i ana whaia o mua tau lea tau tala tu mai. Ai pe o le tulanga lena lea ua iai ia asiata
ia o lea ua a matalona tilo ia ngai i le private prosecution e fai wa te peno fai atu atalu atala to le ngole le o lo matua ta lingo ai le langi ma le langi ma le vani monimo o lo knowinga fa penga ya ka milo ya penga ya wale o mo wale me wale le wa nga pa umai wa pe o le sa lalo le nga o le no filme ka o kwai ai CDI ya na on sa i tinga a e taungata ya ai ya le awala fai e na mo tu pe patino ai le ia le vai nga le private prosecution ile nga fa lo se ta le se meta o se tatia o le sa force o no le sa tu inatu le a fo le ia le tangi fa sanga ia anga i le parliament o Samoa ia le la o tauli maina le tusi mai le fonga fitalai ia ele va pela o le au maina no fo lo la le ai ya e pingi fa kasi ko al bele Australia mal pingi ko mal bele i vai se no ia le na te fatino ina fa mo ila nga fa lo batu fa fonga mai tatu tunu asia ya malo fa dai ya ila ufionga vui manatua a to vaenga na mo fa niu fa ile no mati lope le no mati le nei fi ina ia o se ta fi so tainga taluai nei te wa misi ate uni so vaenga te fi sa no mai ai e fa alo tele ia ona la foto le va no le nei tau fo marita taimi ia e fa popo mai ai ia mata wurunga mai ai foi tulanga fo ole ta fa soa ai ri tununga ia o tele au ni so mata up ia wa sopo ia ia wa fo ile tulanga le fa soa le vanga le fi la ufio paloma te seta le ai ele si vai nga pe lo fo yo na o tala no atu ia ole tala no atu lava ona ole tulanga i vai nga o fi mani no ai ia le au na mai se fo ia le tapo inga mal fa fonga anga tatu tunu talo sia o tali ai ia manaonga mo nga sa ai a fai fo ilai a batu ai le o mafai ona tali ai ia le mana ole tunu male mata ai ole tunu i fa fonga anga i baenga fa pene ia o te aswatu malu i puenga i le baenga ai fa te fo yo no le amana ia mai o lo vai ia ina ia fa ia se fa tala no anga tu sai o baenga o lo fa peona la o lo pe i le tapo inga ma le fa fonga anga lo tatu tunu i ona baenga uma ia tatu te talo fo i le tua ina ia fa peona au maila na mi tonu maila na mi tonu ina ia faiba ma fu ata walunga e to alia iai ia le a fo i le tulanga ua leva ona tapu ia ma ua leva fo i ona felafo iai le to fa ma le fa auto tanga tatu tunu mo la to fina ngalo ia ona ua mana o a tatu tunu o fela vai ta oto ai le fa i unga but at least ua maua le tali ua tali ai ia ai peona o tala no atu foi ia tapo ia foi ia le a foi le fa moe o si uso ia li o lato ile ilona fa moe fa tau malama ia sa mo foi le mafilo inga mele uso ia sa ave foi ia ile fa loto tele male tulanga e peona ia ai o lo tatou manatu ele o le finagalo le o le atua o le atua o le ami o tonu silisili o le lei atoatoa ma o ia o le silisili ese mafai ona ia silisila i vaega mae a fai e lē maua i le faamasinoga e taʻu mai la e fua aliali o le faamasinoga a le atua ma lē mafai na sesena ataga lē mafai na sesena ataga o ina le tali mai ia le ami o tonu i mene o faamasinoga ona o mea fai e tagata ma o tagata foʻi e iai o latou soʻotaga ma vaega uma a fai e sau ai le o lea le tali Samoa sa faapea ona faatalitali ai ma momoʻo i ai ia ua neʻi galo e iai le faamasino e sili atu i lo faamasino uma o lana faamasinoga ia e lē mafai ona alofia le taimi auma e lau ai le faaiʻuga a le faamasinoga a le atua
ia i lo tātou vai. Ala fongia le tua whai Papatoetoe ia awale maafutanga ma le tātou tunu asiata ia ala fongia foi le fionga i le lipule ia nae ma si foi le whalitua ma le au whai ngā luenga ia me se o whai pālu filima o le Tautai A'e Ola mapeon tautu ai ia lo tātou tunu maua le ola ia le ala fese vaenga e au ngā ia whaau le tua pe au lona finangalo lea i le nganga whaanoano. Malo whaafitai tele lau fionga tole e fo alo fionga le taulangi ia o lau fionga fo i vui wa le ainga sa tuala ia o ainga te tele ia tausi e le to o le ulu moenga ia e wha ia i ainga tausi ia o ainga tautupu ainga oe o ainga fo i o papa ai ua tala leo malie ia lau saunoanga ma le tanoa i le ne fia firunga o le porokalame a o whaepa whaavaatiu a au loloa le whaafonga maua a si o tātou utino. E le nei foi vanga o le whiwhi programa o le Tautai A'e. Na o se vanga whai ua te fia fasilia tu lava whaamole sari o pa uia tea o whaamalia tuai. O se update walanga peia o nei foi le sa tu la iei si urunga li foi le o tunou lava o vaama ma Maylene Brown. O le asina o tonga o le vanga le whaamole mole lava lau fionga tu le foa vui? E i maua iei so ma so malaman maanga e sa o le so ia e pia na o te whanonga tu fo i o la ua toe a maitua toe whaau au se teimi o momua ia le o tele o manino tele po le atonu le sa o nao na o whanonga tua tala no ai ia le au tustala ia e pia o e moni lava fo i o le pamoe moe o si o le sunga ia waa mal fantua ia e pia o le na lilifa uma ia finangalo uma o le au o e na fia manino anga i le case le a tamo whai foi o Sam ia e o tatu talusia o lo tūlanga le leilava pe o le vaenga le na tue loka ina ila ua ona I think it's contempt of court o le sa ia i whaitonu ngā mola ua e le tauna la tue whaia se whaasala launga po mi vaenga o whapena ia ai i lo ula ele o se vaenga a leo ai e act leo i lunga o le whatununga al whamsinonga pea i la ule tau mai tau atu iai ia ai tatu talusia ia a lona winga i po whaisela tu whainga lotu tai tanu malala Tasi Market ma se ona foi fale tua lai mana ia ile la tu fale na tal noa pa marosi ai o se italia tu la sia tai le ngang falo ia malo whaafitai manino le vaenga ma mori fo malo ma ngang whaafitai te le lo sao e nei vanga le fiafi ia i whamunia ngā le dua whaafitai fo le lo tu tele le vo ofisila whaafonga Samoa e nisi o mata upu fito tonu la vai lau fionga ia e whaafitai o lewa e au maia o le whaau au pea e pe o le tūlanga le keisi au sitalia ia ngata fo ilea o nisi o vaenga ia whaate tau fo ini la fonga le whaipule sa whai ia e wa satia ili tamali anga e tausi e pa i o ainga me se fo i o le nuu ma fionga ai mo le ne fiafi tato e whailo ai fo i manuia lava le fiafi a lofa te lea tu whaasoi fo ina Fasa. La tato atur malolonga lea, fo i mai, ia, tato anga whaasifo, ia, i le whaasoa whai ufo o le tato proklame le nei vaenga o le fiafi. No! Ei, uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka prokala meri e ko viri mai. Mole se koma. Se mas no tal fa chama se tapa. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or ka me va ko top up por pau. Ala no ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o misina me se fa ka singa me ia mole manga. Ya fa lo le mai o se wakari.
e ringi me fa va pa me ro la ko o va yung io ale la top papa ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fa le la ko pe ko nguli em kar po kala me ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai fa ngai la u nga le Pacific 40 mal talo fa va wai do ya bon lei okay ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngai la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la u do ya ma fa la ke le fa ngole u nga Pacific 40 mal la ku ka fa va six tai lo Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngaluenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga inai le tahalofa voucher. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whaatalo whaatule, amatalia fo i ole, mai manolongo le tanto proklame le Tautai A'e, toi whaawawina fo le nefia fina wa awhatonu le Julai ono. Ia ole nā ua mai, ale maa whaatalitala noanga ma le fionga i le taulangi, le fionga i antole e foa. Ia po le fionga fo i avui, maad pa i ole inga saantuala, ia mali motu tele sala fai. Ia, masina mua senga folava. O se tamama tua wailonga lana tautua, ele ngata o le, o ia fo i ana ina le televisi alata whaasala lau o le fo Samoa. Ia e o se tamawa leva o se tamali o leva lana tautua tono se o tātua tono so o lava se vaenga, sa vea fo i mamalo le malo le tula fono i tu sanga o mavae. Ia me se fo i o ala leo, ia tu langa fo i le lango ino le whaaporkiki. Mo leva fo i ona pele le tamalo i upo fai. Fatalo fa fafta ye tuai. Fatalo fa se uso ya sive vai nga walesi. Kamo ko turuma. Ya. Kasiringi a inga kaulangi, kasiringi a ioi. Foi fale matu tu ol inga taulangi wa fo ile fio tofa. Para inga santo fa. Ya. Fio fo i pesu fo i yesu ol mo puto langi. Ya, ai taina ne fo i ya pa ia mawalunga ia sale murianga. Ia mautu te tele, ia maratou wharefitu. Ioi, whaafta ia tu fo i le maftanga i runga le proklame. Ia, me se fo i le tautua inai, whaatunga ma pese. Ia, me se fo i o te whaatalo whantu i le tofa, le matua whaiva. Ia po le fionga le ngai o tupu, sunga sua Lawrence, a Jing. Ia, awa fo i le sua ma le whale lua o tau ainga. Ia, ma le senga ula, tatau. Mahalo lava mafuta ma le vanga le fiafira ngata fo ilea o le tofa ia tulo wena sua lobeti ia ma le TRS te tau foi ia fatalo fatule nei vanga o le fiafira ngata fo ilea tulo wena maleko ma le tautua foi ia o le savai te tau talofa se uso ia sua io vai fale malo lava Aftai fo il fatto toa ia ma so lava se tufunga ta tau io le to faya ali ai faiva ia malana fo i fatto fala inga le ngante lea ia le ano no ai lava le tau le usuruape ma le ainga sasua ia me se fo i la tau le tolo wena ma le fale lua ma lo lava le ngalo lue ia ile nei vanga fo i o le afiafi o le vaenga le na o le fasoa ia wala walunga lava maua maiaka o le sunga ia Samuel ia ina ua au mai fafo mai le potu fo i lea whaamasino lea sa tau mawhai ai le whaatulanga ina o le tatala ina i tua ia ka koki fisili uma le koki silisila mai ia u te leiloa pena iei nisi na nato mori mawina ai or kalo le sunga Samuel ko vai ko di sodi o makua au le yar tanga talo Samuel now let's have a look ile atalea
Ma toi whaafoi lau sila Samoa o tau uma Samoa le avanoa tau te mai moa mai ai le whaatala noanga ma Samuelu le ulua i kaimi. Le ulua i taimi na whaatala noa i naili tangata lea. E suafa ia Sam. Iyo e, po Samuelu. I lunga o le porokalame le nei. Koe avere o lau sila i le aka lea e si i mai le li morka maloa ma ata. O fōringa wa ia i o rikangaka. Ua makua i sa o loko. O tautu e maua mai, te mana e tau alunga ma tātou whaasoa. A o tau mawhai ia mai lava le nei porokalame e so atu ia tūlanga i le maka upu ngei. Nea ngai kasi le ngei maka upu o matua lau a lunga ke mi ngei. I think this is the most talked, well-known case. Ea mai so se case o malava. O lo whaanga solo tono Samoa. A ko sila kula ile a karaka lea. Va sa dela whaanga solo tuna yantai na puei na le tatou team. Ile tae na le la ina ua. Au mai ai faforsunga ya Samuelu e malo ia ma se ona faletua ma toe tu va tu tanu malala. Ina ua le mawhaiona te tala ina i le fiafi o i le tae au ana lela. Mga kua fo ira kala le nga whai Samuelu i lunga i le porokala mea e me se fo i taimi e whaasoa mai ai. Ua makua i mai ai nga ia ma mawhaki ai. O se avenga ma mafa mo nga ia. Se koe umakau pe koe skausu e mei pe maua mai le antau tangatale o Samuelu i lunga o le porokala mea le uru i porokala mea. Lenga no au mai ai lunga. E se a fōringa o raka le sa iai. E makua i e se a fōringa o le tangata lea. Ma fōringa o le tangata lea i le urua i kaiminga saua i e whaasoa mai lunga o le proklame. La le winga o la utala. O le tangata e tasi. I umai fo i wa o le mele i le au whaaliliu upu ma le au whawhau upu. I umai fo ufa pe haku se si ia vai la lu koe fe me asiata e ser sa le ai. O leo te tala noa atu i le swinga e le atua o fōringa o kangaka. O le tangata ua saoloko. O le kangaka ua saoloko. Iyo e. Kou sisila kuia. Nela na o mana o toi fa e mo tu wataia. A e koe fia sila i fōringa o kangaka lea sa iai le kaimi mua whako asau e runga o porokalame ngei. Alu e suela o porokalame tolu whamasinga karuai. E urua i taimi na au mai ai lunga. E se a fōringa sa o kangaka makua sai kia lava. Matua i sai tia. Iwe. A ukou sila hankula i le kamalo i le au le lei pae. Leanga o kala o afionga ia le atua. Iwe. O afionga ia le akua e whaasa o loko inga o e le mea mongi. Iwe. E whaasa o lo toina o e ele mea mongi. O le si kala kakale nga whai mai. Ia. O le si anga kala nga whai mai inga ua umar whaakarangoanga. To e maua le taimi o ke karangoa i kua. Wa e se are na umar ma whaatarangoanga sa maua le taimi i tua. Ke le o story kakaranga inga whai mai. Kasi o kala nga sa ungoa e kakalea o Samuelu mo whaapea mai. Asiata. Ua ou ka penga foi. O le ale i unga pe karikongu leo pe le karikongu leo pe au leo i le whamaongi leo ke whaiakua pe le ai. Pe loka ia au. O le mangulau ki a koa o ngei mea. Ia ou kaukala ma ou whaailoa. A le karikongu ai lava. Ua ilunga o lako. Ai ua ou saoloko marau whaanga. E ile kaimi e whaangalo e kangaka. E whatula o whaasoa lea. E ile kaimi e kele inga kakukulia le lau a manu. Ai ua ngalo ai le whaamuli o atu. E lua mea ka ua ia ke au i kuako le keisi lea. Ka kia ia ngisi mau corruptions. Ka kia ia ngisi mau corruptions ma ngisi mea pe awhai whaamaongia. Ai ni mea te tele se lua i kuako le ngei keisi.
Mua. Maua le kangaka ngā la vea ai le tama leo tu au. Lua. Ia whaasa o loko inga re kama lea e whea ruai ma le mori maulea. E ala. Ia ke ia malanga whangau. Ia. Ua lava ale kingo mai o mea e te sila fia ma o ilo hai. O fōringa ianga fōringa mai sa mueru le saunga irunga le prokalame pe afa pe se kau vai aku pe mosinga ka kou waka. Se moko e avatu irunga. O fōringa inga fōringa mai ai. O le makua fōringa o le kangaka matua whaatau ngā lava ele ti apolo kulou. Ai manga kua fo ele i aru sa mueru ingi usila. Ele i aru i Australia, ele i aru i Amerika. Whako arua fo i vai aso ia karung kaofia. Fito arua le usawa, ia whako arua vai aso. Ia. Ai sai kua. Ai sai kua sa mueru ia ele public. Po fea sa la fila i ngofo solo ai. Sai tua. Sai ia longa sa o loko ngai fai ai le ngei ma me uma. Ai ole ata le uti tau wha ata tua. Leanga ole kaimi a laenga lue meile ki a polo i se mea e fau. Ole kaimi fo i lea o laenga lue lea nganga pa ia o lea tua. E wha mausali ia se mea e wha maungi. Ko sila ku lea kargaka lea. Kwa au le leia raka. Iyo. Ua lava fo ilanga koe kalo lenga kalo mai ai. E kau mai ai i la tau o la tau lango ina le tau sa ilia o le mea moni. Aua kou ke poli. Ea. Aua kou ke poli. Makua i o usekia. Malava le langa kalo mai le la. E ke ilo ngō fie a anga le tangata ua sui. Ko vifo le akare runga fa more ka ko molea te ko vifo le akare kalo le manga ia kalo me sa mueru maka. Si fiatura utala le. E ke ilongo fie a anga le kangaka ua sui. Mana ia le atalena. E ke ilongo fie a anga le kangaka fo ile le ua sui. Wa a matana le moi. Ma a maka o nga fe alo fai. E aru kau moru i lalo i pupungi maka e musu e kilo mai tangata. O anga ngā re kangaka. Ua pepelo. E musu e kilo sao i kangaka. Ai ua alu whaano unou. Ua musu ua kau pupungi e le koe fia vai mai ngi kangaka. A ua lava le aka le la. Ai maise a Samoa ma i la tau o nau e sa ili. Le ami o tonu o le maliu o le atali i atu au. Malava le akala le ka umai ai. O la e wha mausali ngai le anganga o le atua. Le mori mauar kamalea. Ioi. E ka umai ai le au ka puai ma i la tau o lango. Ile maka upu le mawha bea mai. Awa ko ke poli. O le seki mea uma. Pe wha leanga i le kingo. E le suia le loko. Ia. Pe umar ko inga ka fo ile le nga kupu ia yopu. Le nga ora whakanganga nga whakanga i le akua nga whaide ki apolo. Tato polkala me owe sau ke mga e whai use vaenga. E tō matau wai ma wha amaro si au wai. Leo mo ale akale whaakai lava cheik. Se kui whurunga le atalea. Na, whaifa leifo le akale ma ia na to vi foile ma le akale au kafa. Kou si sila ma Samuelu le ngo whakarangoa. O Samuelu ale kasi. Ele i fiku ele i luang kako Samuelu kasi ar Samuelu ngai runga Blue TV. O tau sila mai le atalea. O le ata o le tangata mo o mia. E mo o mia le sa o le tonga. O le aka o le kangaka nga makua mo o mia le whaasa o loko inga. Ai o le kai mia nga mapunga mai i fafo le vaenga sa ia nga inga, le vaenga sa sai kia hai kangaka lea. Nga o nga mapunga mai fafo,
Sui lo ele kua mforinga. Sui lo ele kua mforinga. E la koe kam fai e sunga teike e tu watu au tawhata e se se ngā tai e lu. Ngā o ngā sui, ngā o ngā kau kingoa. Sui lo ele kua mforinga. Angole mea ngā whai ele kua ia paulo, ia saulo. O le sui ngā lea ngā sui e ele kua saulo. A o lau wasa saulo. A o wha saua saulo le kalesia. A o iai saulo I whai unga e whasioki kangaka o le kua. Oka se maka ngā o le o langa sai ai. Ma wha saua. A o le kaimi ngā li uai. Pa avea ma paulo. Ele o te reo tala noa lai le tūlanga fuile le a mea ngā wha saua ia. Le ai, waranga le upu mongi ele ioki a Sam. Ele ioti a Sam tu au. O le upu mangingo a ngā ma le upu kaukingo. Ka kia ia fau ia le si vaenga la nga o le nganga o le ki Apollo e kau mo fai e feriuli wa i mea. Ka kia la ia walanga e le whaasao inga e le atua ni mea fau. Ai ka ko kepa kau la i pe i le kangaka lea le tangata tonu lea wa o le mafuanga ngā lea ua fua inga pisi isi kangaka e kau faule si Sam. E kau su e maise si Sam. The question is, ai se ua pisi e fua. Why do you care? Why are you trying to prove a point? If it's not you, it's not you. Then leave it. Wat fai ngofi? A whaia e leo oi. Leo waku ua I fua e Samuelu lea. Don't worry, aweke alwe creates a scenario. Don't create another decoy or whatever you're trying to create. Don't waste your time. O le mea ngā leo fua I le loko. E sa ore sa ungoa ngā le fionga ia vui. Se I vanga ngāra ka ngā kamatua vai tele na nata le prima one. O le whaingo fie ia o afo au prima one kulo. Le anga maybe e vai le a onga poko salalau. Ai siri aku o ngā loko ko wha kanga. E re karikongo ngō fie e le se e kia I le malu o le taitai au. O ngā ola ia le o le kala le kamaloa mai le ngu o Sam. Le anga o le kamaloa kongua mai le ngu o Samuel. Tu lou pa ia tia malua manu vai. Se suti no usi masua o le maupu. Atu le male lenga le mali e toa. Fale fia ma le fale sala whaiore no longo ngā pule ma le whaitoanga. O le kamalo kongu o ngu o Samuel unga whaiare kala lea. E le vale a umavali. Atu le whaafonga le tunu. Eioi. Ai au kou sila kula ia I fōringa sui o le kamaloa. Leanga o langa au ngangi lea malanga kangi lea. Leanga wha leo I lungo le porokalame. Ia whaasa o loko ia masianga whangau. Lea ua kingo mai le kama sa kau wha amoe leanga. Le leo le au le leo le kamalo. Au le leo le kamalo I rongaka. Sa o loto. Ua sa o loko. O le fiki la arki Apollo. Ua matua I fiki le fili. Ua le manofo le ti Apollo. Ona ua mata pupu ona taimi. Ua fiki solo I ua le manofo mafua isea. Ua lakalaka o ngati end leaka. O le ki Apollo lo ki kaua. Leanga o tangata malava na fausia e le tua. Na fausia o le pale alii o ana fuafuanga mamana. Ai ua filifili ar kangaka ia e faa wo e le ki Apollo longoloko. Ona ua matua a faatanga e ia le ti Apollo e pūlealo na loto. E fiwala le malama ia e kau faa sulua. Ia e sari ase mea. E pongi sa lava. Leanga ua matua te ena lea nganga o I lea mea. O kala le kusi e re ongia ukala. Iwe.
Whamai o le mana foi. O latou te ena. Ia. O le ale mana, o le ale anganga. O la iai le musu ngā le anganga, la fai iai so le. So le. So ngai. Se ka kia ia. So le so ngai ka kia ia. Ku ia. Wha mawalalo. Matau tino. O nao o mai leo le wha maanga longa ma le malo longa o le loko. A o le mea la le ukupu. Fai o le malolo. O le wha maanga loa. A ua makua haru wha asolo ako. E alu le malo longa ngi. Ai o open aku le messenger. O le fiso o tai mai a te au. O le ua koe fiso o kai ma koe wha manga ku mai a ke au le tangata tonu foi le sa. Le kenge le anga whamai nga whai ngā ruenga i o. Le koe open aku le messenger le atoi tau le koe amai ale messenger le ama toi wha au ngangi mai. E fia mo se kai mi e kalangoa mai a ke au. Oi le teini. Se le urua i moli maua le ngalau mangu ia mai le amakanga wha pe whai ngā ruenga i sisi e tau aina le whai pule. Ia. Leu fiso kai mai. O sila mana tua foi la utala na fai atu le amatanga. O te le malolo se ia maua ia le wha maonginga ma le ami o tonu o keiso ku au. Yes. A fai fo i o tou mai mua mai o tou o lo o tou no nofo mani moli mau tutu o le mata upu le nei. Penga e su i leo pe kere i kala au i leo. O lau au ngani, whai mea sao. Aua kou ke la lafi ai pea tulou. O te le mo o mia fo ine mo li mau e o mai tua ma whapea mai. Ele lei fo i lo whamangi ngor vanga lea. Tau te o mai whapea mai o tau e ana lea ma lea. Ai kou ke le manga nga o e whaai lua o tau. No. Ele kauria la ia ununa mea. Ia ulaia. Ma ia la lo su oi o le mesa o ke ale whailau mori mau. Ioi. Ai a whapea e te whina ngalo. Le lau koe whamangingo. A e whina ngalo i ke whia saurungo le porokalamele nei o lo o ia te oe se matua whaamatua o moli mau. E moli mauina le mata upu lea. Leanga la ua whamaileo leo wale o koe ango iai e leo koe kaudia. So it's out there. A kongu e o ngāre porokalamele ngei. E toi open ai ni si o vaenga. Sa le iau iai le sila ar matanga ruenga. A whailau e ngofo mangi kulanga whapenga ma e sila fia e te tauana e mawalo wa vanoa. A e tātou te uia umaala o ta iala o mea. Ia e a whapenga o kau ai mai fuilele ma e whapenga mai matulanga whapena. Awane ingalo. E le tau tango ma le tau e le wha Sofia fo ini manantu o le whai porokalame. Ona na o ni repoti te tau ai mai yang. Ia ai ke le mga oe. Ia i tūlanga whapena. Ia maua, o le kangaka le fia maua. E fia maua ngi Sam. Le ale wi ngola utala. Nga o nga whai maia o ia nga wa ai nga o nga fia iloa o singa mori mau. Ele i alo i whaari o nga fōringa. Ele i alo. Ma a whapea o oe le tangata whapena. You are willing. Ke le lea vangoe kau e ke aru e whai mamori mau. Leu bato e whamanino le vaenga lea. Leanga o te le tu ua i lalo whaafitai atu to te le o tau o lo o tau o lo o tau peau mai. Ia matulanga fo i le leo le tau mawhai mai. E au mai lea vaenga o le mori mau, au mai lea vaenga o le keisi lea, au mai lea tūlanga whapea. Whaafitai atu. O le a au tau mawhai fo i e veso o tai atu. Ai a whapea e alu le tā whaasoa ai e yeini vaenga fo i e te nau e ke musu ai e ke. Ia te aulaia. E lea o ngā oi. Ai o le tua lalo. O oe le sila e mo mia mai le whaamasingonga. Wa leo le ahalu lava le mata upu le whaamasingonga. O lea la e mo mia mai e Samuelu. Lau mori mau. E ke alu e whai oilu mo le whaamasingonga.
alu le ye fai sau sworn affidavit o mea na he mo mia le officer songia ku proclame alu le ye su e sau loia ma e alu e fai sau tau tinonga faale tu la fono o lau mori mau faale tu la fono e fa tau toina sworn affidavit kamalanga e ave ai so songia o lea a feo ki le kula fongo ma leo ma la ko uma maloia e tau su e ni mori mau e fito i tonu le keisle iyo o le tu alalo le na le proclame e foi lo utali tonunga e le ia seisi vaenga e le ia fair ka ko proclame le tau te iai ma o i fo i le ua mapunga i lunga ma faa mapu ei lea foi na fika iskanga ma kua i le kaka ia isi au wadi ia kia uma isi au kama ika ia kia ai a fai o ia te oe ni faa maunga le leo lea vaenga and if you do you are willing e te fasoa e au noa i fua male o lau ha mori mau e ki le sau fue faaleanga e ki le sau fua a e le finanga fo e ta ua ni sua fo nisi se i vanga na e faaleo le na mo sau tau tinonga le faamasingonga se lau pasengi iyo se lau pasengi awa o cases faapea o lo mo mia nisi ya e mori mawina se e ka ko su e a le ula le anga so aska me kiki iyo se ia makua ka ko su e a fakapiko po o fea le lafi ai le ula leanga su eska mi lenga afi ai tu au a o la ua va ia tu fording or ka ko ka mo samuelu malanga mori mau ya o matua su ia fording or ka maro pe o langa lokai amerika di ka maro pe o la lokai alaska pe o pai au te fator tanga tale ne sau lungo ma fa karango nga pe me au di fuite ale o ka vai ko di pe o la loka mai alaska di ya ai yo le tau anu ngai de por kala mele ni vanga la fiafi le anga o le to atele ia o ilato o lea ua tau feso tai mai malongo mai o la ko fo inga fa alongo lea o la tau na moli mau lea o la tau na matulanga umala fa pena a tu alalo na le fai atu fai le leisa u moli mau fa tau toina i luma o le tu la fono o na send le o lo mo mia la vai loia ma ila tau o lo tau mo fai al mita upulea ni kele o nge mori mau e tu sai o le vaenga lea a esi la fia fo o le ke se ke iloa e se fo ilea sa mo kua ia yeah it's about time for us e kuku e ki ngeia fainga leanga ma fainga piu piu yes stand for the justice of Samoa ya o proclame la le vanga le fiafi fa taila vai o mole tu la fa tele la vai si o tina matua fo i Amerika ya mamalesina pese fa tele a mole me alo fole o ko si sila mai wa suile waki ale iyo al fai por kalami wa ulo wale to fai atu sia wati langu ruli le sai au le wo ko ri mai ngale waki ngai mai Amerika fa te atu la mamalesina le wo o mai le wanti ya lena sau ma te ne malanga ya fa te tele la ya ore makua ma folo waki so ya uma walo la walo ve fa kanga ave se fale vo so ki pe fier ka u te reta ua tu ya to au matua au ro fa so a ko las ko si sira mai ya fa te tele la fa te te tina matua ya me alo fa vo ya le u kango la vai fa ya tu lungo le programme tu te ya ai si fa ko mai se u ki la nguru le fa so tu fo ya fa te tele la vo pa io sa mo le ni vanga le fiafi ai ina te o misi atia fa mo le ila do o lo so ta mai pe ma fisili mai pe pa fainga luenga fo ia le sa fa sala la wa tu le lua tau sanga talu ai e tau wala mai le o nanga ale ainga energy ma le Tasi Market fa mo le ua le vanga le o ko ia pe pa fainga luenga ia fa mo le lava ya fa malulu tu fo ia inisio ila do o tau fisili mai ma le ai o ele isa o kampangi e faingi pe pa fainga luenga ya fa marulu foi na inisio tina na fe mai officer nei ya su fa pe por ale me u kausu suru mai ngai ki nga o mai por esa ka nga sala ya ai o mai
o whaapeo se whaasaralaunga na avatu I pepe whaingaruenga. That was 2 years ago. Mo le nei la taimi ele o toi ai ni tātou vaenga whaapea. Ai a whai o whaafunga maingi kampangi. O lo o mo mia mam whaina la tau whaia ni pepe whaingaruenga o nei ainga o le kota o manuia mai Samoa. Ia, musu mai tātou pokalai mo le tau te iai. E iai nei ainga e mo mia le fisoso ane tusai o ni pepe whaingaruenga. Ia, e o mai malanga mai sa iri fo iso la tau manuia nei atunu. Ia, wha mole e whapeo o le whaipisi Ioe. Ia, fisoso ani mai nei pepe whaingaruenga. Ia, ofa mo le to tele la vo ilan tau le fiso tai mai. Ai, mo le talia vave atu le unanga le Tasi Market, wa le o toi whaia le tūlanga lea, ona o le o to tele lava ila tau o malanga mai. Ia wanoa sa iei mua. Tawarunga le program le vanga le fiafi, awari tia le tuatoi taimi fo I o le nei fiafi. Alofa tele atu mo o tau Samoa le atu pele, wha manga no fo isi la manga o le tau tamari la fo I fonga va tele. Matua upu o Samoa. Ia, manga loai mavai manga loai se leo le vanga le fiafi to ona le sia ta fore manu bio vauliko alofa tele mo auto tato filo ila so tayao so I fo mai manu